Hallelujah. Hallelujah. Amen. Yeah, that was so near Sasura, Israel, Yankopon, as Waban Bonia, Resupa, or Diatumia, and there, Atuyasum, and Nasin Kennedy. Amen. Adophonum, Mosum for Apostle, quite my messani, a dear Shimune. You better about the trade and Poya when someone so. Many for Soba. And then the topic, you know, and you'll be an or the sa topic, you know, will be saying, what some say, and then, yes, our topic, you know, a group be, it, you know. The same baby boy, you know. Topic can say, friends say Passover or communion. Do we celebrate Passover? Or do we celebrate Passover or communion? Wow. Say you celebrate Passover and I say communion. Now you come with people say, I didn't have Passover quite my person. Okay. Do we celebrate Passover or communion? That's some topic emu dopa. Papa. Ye di Passover, twem afashe. Ana say ye di communion. Communion no krampo kasa ben. Communion is a Latin word. Yes. Means fellowship. Yeah. Nhyem ti no ubu nkonta no a uhu ni ti hu ne nkon. No, After the death of Christ, and ye be nye din communion. No kra na nyesuafo na tu din. Debi. Nyesuafo na tu ni din communion. Yeah. Tu ye gidi ni am wadwenya sharp. No ani mra ha yie pa. Yeah. De ye bekan asem ye mu do. Wow. Eti pa chaw. Mesra pastor mensa omompae na ye nyina ye mfrase asomwe mu. Yo. Ye mompae. Israel Yankopon a ofiviti ase no no mewie mu sem na senka odin. Amen. Enen so na mutu no ahoden so akora wo ma bedum pempensui. Wodi wasem asoma wako aso mfamre wiase afa na nyina. Ye mpa bo ne se bedi hine ewo enase mpa mu. Wosi asem no ba eso aba eti esra ma asem no enso aba wo akoma biara mu. Wako me bompa mi so se hu ye mo bo na asem ye na wodi bai entumi mfafa ho de embre wo ma na entumi hwe wo asem akire no kram na wo pese wiase temufo a ya nye ayirama kan mo odimu nti amen. Amen. Yeda osoro ni asase urase wadoya odi aye yen. Topic is, do we celebrate Passover or communion? It's true. Aya question. What is Passover? Yeah. What is communion? Adi any twema fa share. Adi any communion. Communion means fellowship. Inchiemu. Yenya no Latin kasa. Yeah. After the death of Christ, and yes, you have one that you need in communion. The be free munia church mu ye diaba. Ni e pense mu. Orofo se utie mi ye pa kwachira. Nyamesum nhihye ni bi ena ne mbe church we. Yes. We ye gidi ni no ani communion and our Passover no a. Ya dia be ko heaven. Wow. Na kwambe nye faso ye Passover. Amatu ndi se communion. Ye be pepe babu no. Okay. Na babu na nkasa yi ni ho ano. Yes. Ye hwe o. Ye kwa kan say bi wo John chapter 5 verses number 39. John chapter 5 verse number 39. Etifia semo. Apam dada adanse. Ye nua panyi John say apam dada na danse ye. Yeah. Mo hwe chiro semo num. Hwe babu mu yo. Yes. Onyankopon se me ne wo ye hwe chiro semo ye sofo a. Wadwuma ne chiro semo no hwe mu yie. If you say, Unsom wo dan kwa wo. Enum na dan kwa ne dan. Ebo. Dan kwa no wo chiro kronkron no. Yes. Eti munsam na abayi dia ma church members. Enya wo wadwene. Nyame nipa bi enu aka me feel say. Debi. Nyame nipa bi aka Nyankopon say. Yes. Titie mi haye. E ma so fon fa na dwene MBT ento wo ntwene. Debi a. Nyame sumu nhyehyeye no emfiri so for. Efiri de nyame aka. Yes. Ana nipa di so. Elohim Yahweh no itumi ne wosra emegu so. Amen. Emi adwene na manti ase mmra. Muso fa apostle Kwajman. And now, body younger punch, shower the anam, it's a dinner so banye. Okay. Say, do we celebrate Passover or communion? Ye be in your baby, okay. Amen. Amen. Now you folk one in your body Passover mawum. Now you find in your body communion mawum. Ye pepe with the abba. Ye be won say a deep communion no. Nyankopon he yato. And now say ye gabetu adibiso. Ama akata bibi so ama de nanimu nyadan and now wow Israel for any Yakopon your monanti first. Yes. The kind of sign in Caso Muno Adam by. Yeah. By me change shame, as soon as you shame. Yes. Or Yakopon for Israel for Finquasum. Okay. A ho and ye ding chem a fashion. Pass over.
Tia bekom nya hwenche hye no hye to ho no. Ekita rules, regulations. Yes. Yanko Exodus chapter 12 verse 1. Exodus chapter 12. Date ben ye did Passover. Ye did the billy na die ye did Passover. Ye ni nyina church ni nyina 1 ye be head ye date ye did. Wow. So for be say ye did dey be epe. Oh, ye be New Testament. Say New Testament na confuse o no. Ano. Ana ma wo gina me quote quotation say apam dada dance ye. Dance ye. Ne ntu aso ni apam foforo. Yes. Woni ma me kyerɛw. Hwebabo no. Exodus 12 verse 1. Ase dan. Etifia sem. Twam afa hyem fitiase. Wose twam afa hyem fitiase ye. Ewrade ka kyerɛ Moses ne Aaron. Onyankopɔn ka kyerɛ Moses ane Aaron. Ewo Misrim asase sɛ. Ewo Misrim asase so sɛ. Momfa bosumi nye bosumi ti. Momfa bosumi ye ni bosumi ko. Bosumi momfa nye bosumi ni ti. Enyam afi mo bosumi ye di kan. Na nya afi bie mo bosumi adan. Edi kan. Eti ye nya ye ni bosumi ko no a edi kan no. Ti ye koyi bosumi no a ye di ye saa twamu no. Bosumi edi kan no ye ni bosumi ko. Eti ye ko Esther 3 verses number 7. Ye koyi bosumi na edi kan Bible no mu. No what who there? Kwaso we are reading English so aka. Okay. Ko Number 7. kwaso Yete Ewrade asem. ase me nka sai. Ose bosumi. Ose bosumi Ene bosumi ye di kan. ene ni bosumi edi kan wo mo odini. E bosumi ni zan. Israel kasa mu no Hebrew kasa e fa ni Nisan. Ayo forisuo. What the betri my friend said oforisio di ko English e man te ben April yakọ Bible no English Bible 4-in-1 Bible no Yes. read it. Okay. Yeah, the kind from a new international version. Can free new translation you are not new living translation. Okay. Go. In the 12th year of King Heses, Kwaso. in the first month, The month of Nisan. the month of Nisan. Yes. What can the Hebrew kasa ni? Yes. It when mention the month of Nisan. Yes. Yan kokore new living translation. New Living Translation. Also then In the 12th year of King Heses, in the first month, in the first month which is the month April. which is the month April. Hallelujah. Amen. It is the first month na Nyankopɔn so mo fanchiam anya Passover no Yeah. a month of April. Yes. Brother tiaye. Tilie pa. Tiaye. Yes. So for Tilie. what dimra? Nuclear. Ni digaba. Yes. Bravo. Asa me start here na me de basa. Tiana maybe to say this is a car. The more na kone fair charge. charge. Eba. Amen. Tiaye yapen and na de nkyerɛkyerɛ. Yeah. And ye yama group bi. Yeah, we'll check Eba out. wo di pa bebre. Papa. Oba diamant asia mra. Amen. Oma wadwiri mu na ho. Amen. Eti Bible na ka Exodus 12 no ya to aso. 12 verse 3 no. Ko. Ose mun kante Israel safuni nyina Eti nyina wo first month say April. Yes. Eti ukofa January. Ukofa February. Ukofa July. Ukofa August. Me say aba patch show keke. Yes. Odi eba. Kwaso. Mun kante Israel safuni nyina Na mo kenchi Jesus afuni nyina say. bosumi de to su du. Bosumi no ma body ni say April no. Ni that to do that is a 10th April. Won fe enyama mako. Yemfe nyama mako. Said on penny fear. Ye baba behe eti say eti ebi awia match. Ye awia match ni ye lunar calendar. Yes. Lunar calendar. Yeah. And ye be Gregorian calendar. Yeah. Eti a months no. Awia bi. Ebi Eti ye baba church na no de me baba ye calendar no ngwa teach. Church ampa. Na ma chawa bi awia free. Good. And be de ko. Yes. To twa Asian countries no. Majority use lunar calendar. To say Islamic countries no. Okay. Omi use lunar calendar no start to chiriya. Yeah. Almost started chiriya and answer. Okay. To check here. O check it from 28 Ibanwa. Almost sim dada. Etikawe mu a mo so so ochena na e first. Asem wo. Yo. Ye baba ho, ye be check niam. Yo. Na me chew ye be bia ni so. Ti ye fa na epu no nko. Yeah. Na me fa nkyerɛw. Say the be awadwu be kan. Ya babu num. Bosumi de to su du. Kwa. Won fe enyama mako. Obi enfo dwa baako. Said on penny fear. Say do mo panyin fie tete ye. Efie baako dwama Efie baako dwa baako. na se fie me fo ne no Na so. se fie mu fo no so. So be di dwama So na. ma wi dwa baako a. On the bo fi pan fe Di di. oni bo fi pam kwa wi dwa baako. Said akran ro trotie. Say di akra no adenti ni ye mfa nwan dodo anya wo fie baako. No dwa baako pe. E baba ba wi dwa baako. Mon kan odwan so di pa. Na mo kan dwa man so nipa. Said ye be so odi. Say ye be so won die. Odwan woni dam na mon fa. Bia hwe no afọ ankofo dwa wodi dam. Odwa woni dam ene ade ne yo. Oni ni awadi afi. Oni ni awadi afi. E won nyanti ni E mre won chire mu. nyanti ni mra kire mu. Mon fa ni nsie. Ye mfo dwa ni nsie. E ko di bosomi ne de to su du And nine. was it Bosomini Dato Swine? Do 14th Abib or 14th Nisan. Yes. Na is fo nyina. Na Israel man in na. Omo kukum anure. Kunkum nyan na nyumre.
tiaye omun kunkum na nyumre nya no pa anya wia fa nyumre no so sha ho okay enyumre omun kunkum na nyumre fa yetie no fa moja ni bi se edan a no bi fa moja ni bi kan dan eni apungwa mienu a opunte na defi koso wasi woni enam na anajonara omun ni da odan tan dan anajonara me pa cho so omun ni na wia omun ni na no pa oso omun ni tan dan anajonara so tu trim okay ko won fa ojan toto omun fa ojan toto ko fa petini fam nyonyo eni koso e muni na mono yenyi na mono so mun fa ensuo noa ti ayo woni na mono so yemfa nsuo noa yes yenyi na mono yeah yemfa nsuo noa yeah yemfa be chiri nyina kwa mun fa oja yemfa oja toto ti amunu wana ototo kwa na ni tini na srade na ni tini na srade ni mu nyama de eni na nyama ade no nyama ade ne de munya bi insie ma ade cheso yama de nchi na mono ni sa nyama nyina so se bi kana ade cheso a munyim na ma na mu bi ka ofie ma ade cheso a won fa oja nse e se wodi jehye yes entiti aye wow Passover ni rules ni bi ni wow ni rules ni bi ni entiti a enam na nkama bi ade nchi so wow ade be cheso a hye no yes e fa yeba ya hunu Passover no yes Yankowe sent your second Exodus chapter 12 verse number 42. Exodus 12 Go verse number 42. Was it anaju wo di mewrade? The pastor say Passover yedin tamben. Anajo. Tamben yedie. Anajo. Fanajo 2 3 yedin anajo. Yedoba di nasi. Verse 43. Verse number 43. Awurade Nyankopɔn ka kyerɛ Moses na ka kyerɛ Moses ni Aaron say. Ye ni twemu no ahyɛdeɛ. Why ni twemu ni dan? Ahyɛdeɛ. Na ahyɛdeɛ da ho. Ɔna nani biara ɛni bi. Na nani nya dan. Ɔni bi. Na just say we Israel ni nko na ayɛ dan. Wodie. We ufri Asia ma ufri Syria ufri Pakistan ufri hikra utimi nya dan. Ekodi bi. Ni eba New Testament hwan no na nani ya ba ba hwɛ no. Ɔwɔ bi ni bi. Kromafo no nko na adie. Yemra ni ema check ye yi ni wan wa ba. Mesi wo di fanya pe. Mesi wo ba chiro keke. Yes. Mesi wo ba chiro keke. Nyankopɔn ni wo bi ka. Yes. Mo nya dia mo pe. Ya ba point so. Yes. Yemra ya hunu ye di na najo. Ona nani ni bi. Tiaye. Ya be yi ona nani ye be yi no 1 Hwan no nani no oni bi no. Yanko date ye di no. Ya hunu date no. Se udi no first month no. yeah Yanim ya hunu. Okay. Yanko daben ye di apudi ni sada ni wia na ne na wato betimi adi okay ne bosu betimi adi biom ne bosu miansa betimi adi biom ani yanko babu num Exodus chapter 13 verse 10 Exodus 13 verse number 10. aso benka say Was intidi atumdie so. wasi ye ni sa tumade ye odi ama ye so Awo ni brem. awo no ni yanko pon say dan Ni brem. Afeda. aso dan afida once in a year wow once in a year ye did it once in a year Yes. me see dem aso for nyejo ma aso for nyejo me dia me ma question time Yes. come forward me dia me say me ma aso for nyejo oba de Israel Amen. omi akumam Amen. efe gade bia Israel for the Passover Yes. okay Moses the leader of the Passover yeah Moses be sham pombi I will return chapter 18 verse number 15 okay Deuteronomy 18 ya ko Bible no me person me jump fast number New Testament verse number 15. kwaso What you odifo no. wasi wontie odifo no Atifia sam no no. what Odifo ofri wo mu. Moses na ka so odifo free Israel memu ha Ofri wo nuanu mu. a ofri wo nuanu Atesem me. ati so onu Moses no Ana Awurade mu I Nyankopɔn. go twediam pa Elohim ya we beyi na mo Obema na so ama mo. obeyi na ma wiase Ono na ya mutie no. onu oba ya nyadan Muntie no. yenim nipa ko no a ɔka na wasɛm no etimi sɛ New Testament ama Okay. aka mi hu nipa ko no da because was what give 40 so na ebeyi no etinya bi mu kan ka ba mo sɛ Joshua wasɛm no ɔyɛ dɛn ɔka ɛna nye Joshua wasɛm no ɔka na mum na ɔhyɛ nkɔm ato wɔn ti yɛ ba John okay John New Testament John chapter 1 verse number 45 John chapter 1 verse 45 45 was na Philip hunu Nathaniel mu dɔ yes ɔsena Philip hunu na Nathaniel wɔsi ni sɛ ɔka kyerɛ ne sɛ deɛ Moses deɛ Moses ɔwɔ mmerɛ mu no ɔwɔ mmara nim ne deɛ adiifo no kyerɛ ne ho asɛm no deɛ hunu deɛ Moses Yes. ɛwɔ mmara nim ne deɛ difoɔ no ɛtwerɛ ne ho asɛm no yɛhunu Yesu Joseph go from Nazareth Messiah no yes yɛhunu yes ɛna wɔn nkɔm na Moses hyɛ no ɛyɛ yɛsoa Messiah ajinkwa Messiah yɛagye nkwa no ne yɛhyɛ no nkɔm yes yɛhwɛ deɛ yɛkɛ Bible sɛ Moses aka abam yɛhyɛ no nkɔm Yes. waba deɛ a deɛ na ɔbɛyɔ yɛnim deɛ ɔbɛyɔ Okay. Bible ne bɛkyerɛ deɛ ɔbɛyɛ no New Testament Okay. enti mepɛ sɛ metwe wadwe si baabi yie pa sɛ Yesu bɛsesa adeɛ bɛyɛ new Passover yes
Wow. Or be a new Passover. And say, John, no. John the Baptist meeting, no. Oh, who ni pakwa. Ojina Yes. Wow. Who is away any part? But Yakupon, or Yakupon family, no one tomorrow the day. And for God so loved the word that down. Hallelujah. Amen. And what didn't I? Yes. Why you one pencil pen won't just say, Wow. Babu, you know, so I can say, Wow. for God so loved the word that down. Said you never put do Yasini or didn't bow no chrono my yano. Hallelujah. Amen. No be obedient, dear. Wow. I am confused. There be. And yes, I'll be them. Yes. And yes, I'll be Jimmy. Yes. Yes, I'll be Jim Kwasiasam. Yes. Okay, John 1:29. John chapter 1 verse 29. Yeah, Bible, no. Was in Yankupon drama no. Yankupon drama. Yankupo Guama no. Was na dia chi ya no. Guama was a ye. Ow. Guama was a nasi. Muma yamfa nasi. Emano. No sa ye. Missy Muma yamfa nasi. Mano. No sa ye. Missy Guama sa ye. Ah. Grandma was a Nasi. I am symbolic. Muma yafa Nasi. No Osaye. Missy Muma yafa Nasi. No Osaye. Oh, Grandma. Yes. Why you want Grandma or you are somebody a day? Epro. Out of one. Yes, you can so die, yes, or die. I am symbolic. Yes. Or didn't be jam of Johnny at the Department of Old Testament. Yes. When you want for the bono, when you pop a bob, when you want for the bob, Preco pet. It's yes, and the father so. Yes. After me a new Passover. Was ya dia chi ya no. You heard him say yes riba. Your honey will say yes, Suba. And was he share. Now some of you feel and say, Yankupon drama. Yankupa Gamma. What are you asking Bonia Only calling yes, Bonnie Quanodan. Only. Do you yas Bonia Quano? Only. Yet about the jump Elohim Yawasi. Amen. Out of one. Add it to the yes to buy. One buy and I won't fit yes any Passover. Okay. I am better. Papa. It was not a buy. These are for the Passover. Okay. Or not a baby Passover. All right. I know what you're dying. Yeah. The Brenna, you don't obey your drowning. Am I? Wow. The Bible say. Na otiasia tamano on time so di be wonu no mu di Passover man ye den wo di bi na sabre no ye ne nsanche ne na dwuma ya kwa Bible nim ya kwa di John chapter 2 verses number 22. John chapter 2 verse number 23. Koso Osi no Jerusalem. was no o Jerusalem Twam afashe na se. twema fashion ase Nipa bebre hu ni na nsa. nipa bebre hu ni nsa was no o di ase Twam afashe na se. how did the young boy no Okay. that be the prayer then Sweet. Bible see no what twema fashion ase Yes. yes by twema fashion o man yan do mo koso di ya kopem say ni bless o di nipa dua si anan ye That's sweet. also for the aye Yes. what timi na dwuma na jaba buru to Jai. kopem kasi na ton Yes. when we use wine no problem Yes. we use calipo no problem Yes. we use mascatala no problem Yes. we use abrobe no problem Yes. Abrobe. hein Wow. why use abrobe no problem Yes. Oui. who cried no problem kakase now what you be say ho hallelujah Amen. what would you say for you be use aduaba and you say on and kebetia ya dey Passover me wa Yeah. now abrobe say ho Dabi. abrobe me say ho Etimo. me say abrobe say ho Etimo. me fo say Dabi. ye nyago pa kan ya do yo Yes. me say na me ma proof wa hallelujah Amen. wo jiji we the Bible go gwa ko ke Yes. oba dia man ti ase Amen. wo de ti Bible kan ha Bible ni kasa Yes. efa Moses ho Yes. ana o kasa fa Passover ho Yes. once nya Jesus Christo ya hye no nkom Bible say Yeshua Messiah no Moses kan sam no ebe be for flay Emma John who say Ogama naba Yes. Yesu ankasa be kasa Yes. obekasa say onu a obeka say onu so obeka Yes. John 5 verses number 45 John chapter 5 verse number 45. Kwaso Moses watching the GA. Moses won chinyedie Osi Moses say, Yesu na kasa no o se mu nyama dwene say me na me de metwa. me Yeshua maba Messiah no me na me di mu twa Ewa jana ni. awa jana ni mo Do do metwa no na ho. do odi mbetwa ejana ni mo ho Oni Moses say, "Mani to no." Moses amudi mani to no so no Sa moje Moses di ya. Yesu na kasa no Okay. samuji Moses di ya Aka me so metwa di. anko no nsu Yesu ye bagina di Efisa me ho nsam. ebisa ne ho nsam no Ono churo. Moses can hear that. That's right. Hallelujah. Amen. Wow. 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 Wow, was Wow. that assembly to know? Yeah. Wow. And we are this walk to Old Testament atwin a obenya problem. Okay. Yes. Ayan nto aso. Yes. Any New Testament no. Yes. And the Passover ban and a woody no. Do we celebrate Passover or communion? Sembeba.
Everybody man tias yamna. Amen. I'm for the same count. Amen. Etienko Hebrews chapter 10 verse 4. Hebrews chapter 10, verse number 4. Ase benga say. Was every say enantini. Ose fisa nantini ni. Any minute chemoja. Ani mreche moja no. Enti menye bone. Etini ampata bone. Onyankopon pese odi pade no. Onyankopon pese ni pade ne. Na wo ya den. Onyankopon pese ni pade na wo ya den. Eti fe o se san nwan no. Ose nantini ni. Ani mreche moja no. Enti enyi bone. Eti Onyankopon pese oni pade ne musi anan. Yes. When did he be anan? Tino say odo wiase. Yes. Odi ne ba wo no kro no mai. Yesu na eba be yo dwan no. Abesi anan. Na obesi anan a. Oh, believe na pase Yesu Kristo owo. To catch mo share suafo no. No catch suafo no say. Obewu. Kwame na faso kan John 6. Yeah. Verse number 53. John chapter 6, verse number 53. I said that. Yet everybody has some. Suafo no me 72. Asem we tu di papa maku 60. Eto mo sinti dua. Kwai. Was it? Eti fiasa mo no. Yuda fo abufuo. Ana Yesu si won say. Ne Yesu a obebe sese nwan moja de nipadua besi anan no. E ka kire asuafo ne say. Na kwan kwan me se mo say. Ne kwan me se mo say. Se mo anni odi papa no honam. Se mo anwe odi papa no honam. Na mo anum ni moja. Na mo anum ni moja. Muni nkwa mu. Ozu di communion. Kema wani su briu. Odi communion. Ana odi Passover. Yako babu num. Bible say. Manu de papa. Mani oni papa no nam. Na manu ni moja. No anu ni moja. Muni nkwa. Wow. Do de me honam. Efe no be kire mu. Mfaso awoso. Okay. Do be di ne honam. No ne me moja. No be ni moja no. Awadan kwa. Sadi pa ko no wadan kwa. Menya ni so de pani de di akire. Mfaso be nya ni se. Unka menam. Da bi. Unka menam. Da bi. Wow. Hey. Uwa wada. Yes. Obenya no de di akire ni mu. Me honam ya aduane ampa. Ne honam ya aduane ampa. Me moja ya no ni ampa. Me moja so ya no ni ampa. Do de me honam no ni moja. Di no honam no ni moja. Me tere ni mu. Obetre mu. Ono so atre mu. So atre ni mu. Okay, so for 70 kai. Sister no, kaw. Yanya baifo. Abai wonam. Abai no moja. Ye ni wachi bio. Taka 12. Yes to be some question say. Ha? Sister ko. Yeah. Verse number 7. Ko. Yesu esidi bio ne say. Na ka che du mienu na ka ne say. Monso. Mo pese mo ko bia na. Mo pese mo ko se ne sister ni kwa na na. Simon Petro bo say. Wale Peter ka che ne say. Awurade. Ya ji kwai. Han tani yen Kwan che ne yakọ. Wona wodan kwansam no. Yesu ya di. Ya hunu say. Wono Nyankopon konkron ni ne ba. Hallelujah. Amen. Peter jidie no. Yeah. Ya hunu so Nyankopon konkron ni ne ba. Yes. Orofo wutia me. Mo ade mra. Yes. Woni mra wo so. Ya nyagwama no. Ogwama de be kire kwan obefa so a. Obetene ne ho. Ade abaye Passover lamb. Wow. Twema fa shegan. Nti so for bet maka che Yesu bae no. No mudi Passover. Etu anu no de na obaye ye no. Nti betuma ani said ope bia. Obekira wo. Eti asuafo sister ni koye no. Woni bro mo hunu omo ho. Bro mo nu omo ho ye bra Yesu ankasa ebetene ni pedua. Okay. Ede ma asuafo na di. No mo yo maso. No mo titi mo hu se wa nane. Wankum ne ho amfa nipadua ma ho. Okay. Enti ye kware Luke Okay. chapter 22 verse number 7. Luke chapter 22. Brother so ye no. Verse number 7. Say, oni nipadua be si Passover no. Yes. And Uganda na mu. Yeah. This is Passover date ni pepe. Yes. No 10 no. Some Passover date ni pepe. And yes ye kunu. Yes. Kaba nu. Was it twemuni sie? Si twemuni sie. Na was na afi epiti da a esase wo kum twemu dwan no. Epiti da esase wo kum dwan no. Edru ye no. Osuma Petro ni Yohane. Osuma Peter and John. Se mon konko sie twemu no ema ye. Sie twemu nya. Na ye medi. Me pacho ha nyina wo mention communion. Passover. Yes. Opa read English fast. Now read English yanko. Okay. Ati. Also for men maybe big jew. Yes. E ma Bible school. Nyame mfra don't call yourself. At all. Men mfra ho. No cra. Men mfra ho. Yes. Men mfra ho fra. Yes. Yes, I be nyame ma. Nipa do abade your penche che de be konkwam. Yes. Wo so tie nia. If your pastor tell me say sanwa, change your pastor and be free. Luke chapter 22 verses number 7. Verse number 7. Okay, you are reading from the New International Version. New International Version. After taking verse 7. No, sorry.
22 verses number 7. Verse number 7. Look. Okay, look to it. Okay. The Last Supper. The Last Supper. Yeah. Then came the day of unleavened bread, on which the Passover lamb had to be crucified. Passover lamb. No. Me a pretty press. No. Communion lamb. Passover. Yes. Yes. Jesus sent Peter and John saying, go and make preparation for us to eat the Passover. No. No. Yes, am I? Now, what's he want to say? What's he say? He now pass a question. I don't want to say, Mudu Kronumua, Mudu Baby or Susukua, Mubeshiano, Muni Nechina, Muku, Namun see if you're on the say, Church for see, and he now will die. Minister for Betty Chamu, no Betchamo, Abansu. Asaka sebia wahyehyemu ɛhɔ na monko siesie na ɔkɔkunu sɛ de ɔka kyerɛ wɔn no mu siesie twamu no yes eti ya wie twam no mu siesie no ɛhyehyɛ bɛ na wɔ ho okay obia wodi twam no bia adwan hallelujah amen why ready anadwo no aye be kunu okay yɛde sika bɛto no mene yesu asuafo nte wa nwoma so ɔmo twɛn ayomani han ɛhwɛ wo dan ko a yesu nazareni misaya ade ba ma wɔn wow. Obi afie so die ready. Yesu die wa he. To anya sefo no betrase verse 14. Verse number 14. Edidi ekyire. Was na donu duru ye no. No donu duru ye no. Obetena ase. Na asomafo no kan ho. Oka kire won se. Ana oka kire won se. Pena me pesa me ni mu di twami. Na me pesa me ni mu di twami. Anse na me huna mane. Na me simu se. Mirindi bibiom. Jida ba mu Nyankopon ahenie mu. Na ofa kruwa no da ase. Eno ka se. Munyi yei. Munchem. Na me simu se. Miri numbo be abem nsuo bibiom. Me party stay ha. But dem nsuo. E for fili Yesu anu. Nyankopon kom sa wa shato. Me numbo be dem nsuo odofo. Me fa kalipo nya. At all. It means you are not ready. No. To prepare the food. When you're ready, men for vine yet. No. Mascatella. Vine and only Boben. Yes. Boben mi biaba. Machawa. Hallelujah. Amen. Etimedu ko yeti awoka se minum banum Boben munsio. Yes. Yes, they changing. Wuni ma make show. This is new Passover. Or kreti. Etnidia no bia moja. And will be a tribute. Okay. Amen. You'll be the kind of piano. Yeah. But yes, the Bible so pay your crew. I look at the Bobby would die. But Babamun should watch him to reading the Bible because it's not fermented vine. A young vine, Bobeno said, Genesis chapter 49, verses number 8 to number 12. Genesis chapter 49, verse number 8. Judah. Wona wunyan be yiwaye. Judah wunyan be yiwaye. Na won sabetia watamfo ekon so. Judah ani Yesu pie fi wo hu. Yes. Ti o shira Jacob ma no. Ye shira wo no. Asemu a de papa ka ye ni. Yes. Judah wunyan be yiwaye. Isaac a friend saying Jacob o shira ne ma no. Hallelujah. Amen. Asemu anu o ka kire Judah. Yes. Aye ne ba. Say Judah. Wona wunyan be yiwaye. Wona wunyan be yiwaye. Won sabetia watamfo kon so. Waja mabekoto wanim. Jataba ni Judah tida. Ya kase the Lion of Judah. Otiasia. To asi Jataba ni Judah. Kwa. Honam so na wodi benyini. Meba. Na okotoi. Obutu se jata. Etu obutu akwale su butu wali ede sato no. No obutu se jata. Ene jata beriye. Ti se jata beriye. Han no obetimi hanya wo. Ano se wo de betimi hanya wo. Ahim poma. And watch ahim poma. Every free you dancer. To check about the root no mu. Ube say no David yadan. Solomon yadan. Ahim fon kwa pie. And na mu ani agye komisi aso be yadan. Ebe pie ye. Wow. Emrase poma. Every free the 9 times. I'm free to answer. Jesus yaswa be say ye. Or be say emrafo from my. Or be a new Passover. And the back was say. Eso difua. Hallelujah. Amen. Eso difua. Amai be ye city amano. Adan. Amano. Obeba.
bobeni me wada je pa bobeni uchima ne kala ni to si bobe aba moja ba ekọ de ekọ wa mesra wa ekọ bobe aba ni Yes. emunsuo ni na sika obadi nyakopon ni Amen. ti bobe aba no me chimi ya nya ni Na ntoma baba moja na ntuma obebe aba dan moja ni na bobe ani yako. bobe ni ya dan Ko. eni bobe ni ofofu awu yi so abrobe this is the color of abrobe so suani ni ama bunfo Dabi. wo suade Yes. na ha bi nya odia Dabi. wo de dia tam kayalo bobe ni Yes. mi chibi kala ni Yes. abrobe su ni Yes. to the way born of the charm of the blood of desire. On what body Yankupon and Yansa, what when Yankupon, or Niman Yansa Nimsa, Bobeno, hallelujah, Amen. Bobeno, Uchiman Kalani, as Old Testament, you know, on Yankupon's Adibia with your giant. Wait to be a new Dana, and you'll be the Bobena then, because we shall be your blood, the papa, every woman. Yes. And you say, Bobenu Unsiono, hallelujah, Amen. can you be on verse 12, verse 11? No, Vest my love no. we are checking, but we are full of your check it too. No, Yes. check it too. No. Or stand up from But that's all necessary for say vinto. No must kakala so yakoko. Aha, maybe say a fruit no. And I say the chemicals afra. When me chim bobe mono. Tino you should not fermented vine. E ya mono no one adi jama the blood of Messiah. Hela ba mo ke. was it? Or stand up from babem. Ko asana frum no babam. Na fumo bi no babam. Na frum bidie no bobepam. Yes. Ko Na ntomo bebe abamojam. osna bobe ba no. Uchima ti se moja. Yes. Bobeni yako. Bobele ni hallelujah. Amen. Any orofo to Yesu Christo ema ye new Passover no oyiso bobe vine when you so abrobe Luke 22:18. to can Luke 22:18 Osna me se mo say. me person read the English Bible no o de yanko osna me say Me renum bobe abam nso me num bobe abemu nsuo ibiom Jida babam nyankopon. dida musu be shemo heaven eti je say ye be say go repeat bobe ni nsuo na num biom odofo eti wo koya wanum abrebe mo afu ahia wo di koyi ni bi say question Wami. ye na akoto aso anum o se mi num bobe abemu nsuo agida ye be shemo hifa eti ye shemo hinie ni mu a ye be no abrobe Dabi. enye bobe na ne ba nom Bobe na eti nkom hye we a wa sha to say mi num biom kese last one oni omo num no omo num wi a omo se ni na hye bi ma num biom a Okay. agi se do omo hye mo hifa ahinie nu Ahinie nu. ani ye be se nu bobe nu nsuo biom Okay. ana wo so ja abrobe ye eti du wani ama obi ma num a when na ye mistake because wonu abrobe hye wafu Yes. ni penti nkwasa sempe Abompa so ba me amen. Bro munsu. abrobe ne kala yellow yesu mo ja yellow Yakupon what the Bible na si o Yes. etu ade ade ne ye symbolic kra na ne kala no ejina wo hu a wo hu Oh yes. na wo so yisu we o ha church members kwa Ah. ene da ho no Okay. oba diamant asiemla Amen. this the grip to read English Bible na read English Bible ne enko February 12 na keke de enko 11 ne enko Okay. 49 49. ko Genesis 49. ma onya Inti radiation. Bible ne ati ye teach o hallelujah Amen. ma onya 49 verse number 11 Verse number 11. ko so He will tie his donkey to a vine. a vine He's called to the choice branch. Uh-huh. He will wash his garments in wine, hallelujah his robes in the blood of grapes. in the blood of grapes. Grapes. Blood of grapes. Grapes. And the young put the grapes no and to be chama in blood. Yes. A symbol. A symbol. Yes. Or of what? The Yesu Christo tam you know. And to who am I we no. O pafa. O paso head up bia. God the bien we bet near you. So sit da. Me ni bobe abem nsuo ibiom. Ge da. Bo nyankopon Ye ni. be shema hinia no. Et wa share boss obesa ne share dai. Anom. Et ne way me follow we yakopem se be se shem yakwa dai. Ana wa balance way. Ana wonu we ahye wafu. Akoto aso he. Ba koto aso he. Ah. Doma new Passover no. Do the ye ni. Would buy the watching. I'm not
No. Me nia some be condemn. Chere. Me chere. Yeah. Wa me manu be pain. Banyago poso papa ni phobia ni wo. Papa ni phobia na je sachira. Yes. Body man ti asiamra. Amen. And I mean shout chiri. Bedi bachi. Twedi apo ye wo man ti asia. Amen. Omi akumam. Amen. Maybe sir, me say topic ni say. Why do we celebrate? Yeah. Do we celebrate communion? Do we celebrate Passover or communion? Yeah. Would you communion obey way? But oh, okay. But if it is still Passover, there, a changing from 9 more channel when they see a 9. Where's the Anton? Okay. Because according to the Bible, no, Bible said not fermented wine. Okay. Vine, no. Yeah. Then I'm betting yechim. The mama ye be a store. Communion wine. Communion wine. Communion wine. Don't stop. Mon chem who ye and Yamin will be kappa. Yabu ponim will be kappa. Ma. So from when you be a store. Okay, Bible no. Was it be an yedinu? Ye ma dear and then and so. At the Abeko in 1 at the end so. Then ye dino at young qua exodus when go back. Yeah. Ya quiet. Passover noa Yesu besia nan no eti anadwunu obi ekum odwan Yesu page through one kan look ni enko ne fe e say ko we 19 through one kwai 22:19 look o si edidi kunkun na so wa wo gwa mi se na be me hwan wa say apostle kwai gba so ton mi ton he ayenje che na me ye yes mi sra wa enje che na me ye mi che oh fa me to bibia wa Debbie enje che na me ye amen man ye bi ma bia ma be ma wo tiase eti na manya adaje machi mbobe en machi maboro be tunsu ya dantem yanko o so fa panu no da se bu so fa panu da se bu ni enti ma fa panu no bia ma ne say panu no akọ the bible no say de yo no hallelujah amen inyema ye de fra ye fa isintum nyima bebre won ma ye fa mfra me say communion blood a different from best blood yes a different from sugar bread yes a different from tea blood. Also for tea communion blood no. A Passover blood no. Oko Old Testament. No. What the read no. Nyango poche kwa emfaso mese. It is so for witimi nya. Me for so kotopa no station. Embu mre nya me menni nkokuwam. Me kobubu brother bi amawam. Na dey yakra ne say. Pan no kura no nyango po say. Also for nyanto pan no. Me na meto. Wow. We me na me chini. Yes. Edu Passover me na asofo no ye ho teachings wo abedi ni enu nyina hia ya bomb pie 7 days asna day na tru yeah ye we fast no asna ya bomb ye chim ye hira so na church me bia nya bia dai anom blood no so asofo nya to yes it is so for the koto brodo no station chirem no what the braw oni rice so chiw se me medi okay one sa me medi abadwama me medi sa se ma me no to brodo so for no go be say abrabo wo ti no say wo also ya kronkron wo na to brodo no to kan Leviticus 16 verses number 32 verse number 32 what's mean ka say was empata also for what's na wo also for ya sa na wo ani dia sa ne nsa say onye ho ade yes communion wine when to no dom no bia ko fa no oton yeah ti no ya ko posi ye nyensu okwa ma ade anti so Debbie di dana mo ba Passover no sa dan ni ye sa dan ni echi udi wi ade chi an asa ye be kan Bible si enko hwemu timbe ko tu Bible na kire na mo a mo ye ne sade mo pe so for ko vinto moscatala 7 up Coca-Cola na mo de ye communion so for be ko yusu everything disu amu nyina na say bi di so bolo kra na yo ebi so bolo wo hu ani ko anu si akoko sa o ko sa de na ebi ewu ama o oba de man dia se mra what shall I do for you yes what timi am say jato o yes aso ni kwa de communion no mu ni bi de dia check be mes mu be bia mba fa mo wi yem oba de man dia se mra kan ye kwa tino so no o se dana ye na de chen 12 verse 10 o se munya bi nsie ma ade enche so ye nya bi ma ade enche so se munya bi na sa ade enche so ni me bi kapa mo fo janse dan enche edi pato sai posi yesi ye fa wine and enya
And the wine can this store how many months? So wine when person wine you see vanya. Yes. Make a can put it to how many days? Yes. Edi how many days? Tino si dada mo si me no baba bu nsuoti. Amuni mu watch him. Where am no match him? Yes. But the man tias yamla. Amen. Yehunu wie. Yes. Yehunu say Jesus Christo. And I don't know obia de sika to odwan bia mere. Moja na bae. Wow. Tis o chimbo be so so obenya Yeah. But obeja kru aba so day. Verse 20. Peja kru wa no. Sanso no owie didi no. Wonti asem ni yo kwa. Ofa kru wan kan say. Kru wa no fa ka say. Kru wen. Ani Apam foforo. Ani apam day. Foforo. Mi mojam. Wow. Wa point day mi moja. And when am I symbolic? Yes. Wow. When am I a symbol? Yes. Also for. She said in the crowd. When you pampu fra. Mi mojam. Ya ka pampu fra. Members of being deceived. Some do come. Wabua. Yes. A pampu fra the blood of Messiah. I be replacing the lamp of a lamp of the Old Testament. Yeah. Nyani the buff for the The blood of the lambs. The blood of lambs. And the nyani the buff for the apartment panel. Yeah. And the years to get a Messiah 9. Wow. Sister, brother. And church na me in nanwo. Very deep, very deep. To am wa dwa nya sharper. So for be disibu. Communion wa. Ya brother member di kwa nya papa. No bisa question apostle Kwadma. So for na nya ni ye ni ekodi ade. Mo be nya no me. Okay. No me be kam. Okay. No me se be dan. E be kam. No me be kam ba to nya nwu ntamu ano o dwane ntam. Me na mka kire wo. No me be kam. Wa nya ne se sa. Wo dem be kotu Bible a kire wo. Okay. Na wa hu se the Bible ne de eka. Ye be kotu quotation bi. De be mu agye tum se Jesus Christo be kire wo me nwan no. Ye hwe ni wo no. Okay. Communion no. Bab the kasem bi afa ne ho. Ye boy Jesus asem Yesu wie no. Ti hayo. O se we nya pamfo fro. Aye mi adan. Mi moja. Amunti ahwiagu. Esabe no omuri. Ejana dwonu a. O dani wey. Ni moja de ma omo no ye no. Me gese wo de no wa fra nyan no. For sabre no dwan biara ye diska to mi wa ye dai. Wawu. To do ni moja de ma o ehwefo no ye wie no. No wa dai. Wa hwie ni moja gu. Na ka honam ye baba na sanuam keke. Okay. Hallelujah. Amen. Obi no ye dai. Wo say amunti ahwiagu. Munti ahwiagu. Enso hwe. Do yi me ama no. Ano do yi na ama no. Oni me sa wo pro. Oni me sa wo pro so mo bedidie. Oni pa ban ko se de watwe no. Oni ko se de atwa ne ho asam no. Na so ni pa bi na. Oni pa ba yi na ama no. So ni pani. Se ni pa ko nya dan wonu ye. Odofo. Oba de ma wonti ase. Amen. Yesu Kristo ni pa dia na besi. Abeja masa. Bobe no abamu nsuo. E do ba de na se. Ye saka bobe no mu nsuo no. Ti se ne se saka bobe no mu nsuo dia. Na de ne Yesu ba ya fe de yakobo da se nuam. Okay. Yakobo da se nuam John 19. John 19. Verse number 32. No time obejina na mu a mo de mutie Bible. John 19:32. Was ena asrafo no babebubu de odi kan no yawa. Asrafo no babebubu de odi kan yawa. John 19:32. De oka ho. A wo born asenuem no. Na de odi kan no. Ya bona asenuem no. Yes. Omuju ni nchai ombubu ni koto dwa bubu ni apostle. Yeah. No mu yi ni fidua so to fa. Yes. Ko. Na ebra oduru Yesu so no. Omuju ya chen kwa mezi aso no. Wo hunu se wo dada. Wo so wo dada. Eti wa mubu ni yawa. Demom o anya dan. Wa mubu ni yawa. Wa mubu ni yawa. Na asrafo no mu ba ko di pia wo ne mfe. O say na osreni ba ko di pia wo ne mfe. Na entemara na o shifa ne mfe. Na moja ni nsuo free mu bae. Hallelujah. Amen. This is the blood of Messiah. Wow. Wait, any jama communion, a Passover, moja, new Passover no, yam for moja nye. Yes. New Passover no, ya divine. Ene jina of course ni asha un komato. Na de ohunu ye di adanse. Na de ohunu ye di adanse. Na danse ni ye no kure. Na danse ni ye no kure. Na ono de. Na sam ni say. Onim se oka no kure. Bi se ohunu se papa ni ka no kure. Na mo nso mo agye Na di. Yesu ye gie di say. Na wo yo yeri mu nyina na atweresem na bam. Na atweresem ni yere dan. Ebebam. Atweresem bebe so obesi nyan dan. Anem. Na wa twere se. Ni ya twere se. Wo mu ni dompem. O dan na ni obesi na ye dan. Wo mu ni dompem. Ye dan. Wo mu ni dompem. Ye dan ni mu ni dompem ya kwa. Exodus 12 verse 46. Efie ba kudu woni ye. Was efie ba kudu mu ni twam no. Omo mfa na mu ni bi mfiri adi. Ye mfa na mu ni bi mfiri adi. Na mu ni dompem. Na ye mo na mu dan ni dompem. Wow. Hallelujah. Amen. Ye mo na mu dan ni dompem. Ti Yesu na sha ni mi se ya so mi se ya no so. Yes. Ono so ye mu bu ni dompem. Yes.
Yes. Ye be na chale babam say obesi nyana nan. This is new Passover. What am I telling you? Communion. Na mun di say jama pa na wa twi bia mudi. Jama wagin bom. Mu fu say jama pa ay adore. Jama e party. Bosumi asas ni wadi. Woni su birimu. Anaka na atom sim. Ni be chew babu num. No ti ase me si wuti babu na sia. Tiaye. Yesu nsisa date editi. Yesu nsisa de nsisa wasisa say. Wa yi mo na free wadi ni pa bia dan asia nine. Sa me boadia. Sa wo si me boadia. Me de wo ko down. No. Hebrews chapter 9. Hebrews chapter 9. Hebrews 9. Yes. Hebrews chapter 9. Verse number 7. Osna de tosu ye ne de. Tiayo. I saw that you 1 2 3 me channel me free walk. I 1 2 3. Okay. Ya wadio. Ya okunkun ya. Sana na Old Testament tabernacle there. Bible say I saw that no. Ye tosu me ne de. Ye tosu me ne de. Osofo panin kuara. Ye free walk ye tosu me ne chi no. Third one. Yeah. Also, penny in one call. And afida. Never call them. Afida. Call once in a year. Or call pleco. Or call once. I feel do. What your mind in your animal channel? Not your back come get nano. No, did it call Crumbia. Crumbia. Or call once in a year. Okay. So call once in a year, dear. Also, penny no. Yes, Christo. The son will be years of penny. Samebua, you remember Hebrews 9 Hebrews chapter 9. Hebrews chapter 9. Verse 25. Verse 25. What's in the one shall say? Yes, Christo by we are say. Why mention we say? Or didn't know about for the imprepi. Or didn't know about for the Anapa. And we are and you and I go Monday, Tuesday, I don't know for the rough. Name send us of penny. Quotation the quotation send us of penny or do be mocha. What didn't punch in mocha? I said, Coco be our damn fish. Coco be a damn fish once in a year. No, yes. Sabba pen yesterday about for the year. Yes. But brother, I am symbolic. Yes. So for me, you're coming up with me. Why? Debbie. Make now watching. Debbie. Make now watching. Debbie. And you're adoring. Debbie. Your party. Debbie. Your bedin to Debbie. And more than I said. And your papa. You pass your son. At watch ya. Ni check me messa. You blow mo façon. Oh. Comme in your fuga no. Vivian, check me bien façon for na mon frère. You fancy any? I saw for one frère. Bible be bow rough. Yes. Badi bi akomam. Amen. What was watch you? Say nyanya de ba wo de hell. So say nyanya anti de Yesu bai. Yesu be say nyanya nine. I mean go to Hebrews. Okay. 13. Verse 11. Koso. Osna mo aboninti. Yo, Hebrews 13:11. Yes. Hebrews 13:11 say, "And mo aboninti, osofo penny ni. Odo mo moja. Ekwo kronkron bia no. Ni yeso mo funu wan sra na chi no. Ni yeshi mo ani funu. Omo yem nyema ni nyema dom penny na je enye no nyina no. Ye di nyina konsra ba na chi. Yesu so. Dia beye. No di ni moja. Ati o mai ni hunti. Abeti ya hunti. Onu su hunamani. Ewo kroni poni dan. Echi. Afofele. Abi sinyana nem. Yes. Obekasa apostle kwa de na chese nyane yeso mu funu Isabelachi. Ya Leviticus 16:27. Verse 27. Cause why? Osna bonu afodie na ntwini. Ene bonu afodie papon. Ai do moja kokon bia ko pata no. Won fa on free kon senachi. Ye do mu nyan no, ye do mu funu. Ene om nyem no ye de ekọ ye de se so mo nyama no a om funu mu ni. Ye fa kon senachi. Ye de konsra ba na chi. Won fa ojan so mo homa. No mo de ojan akwahye om homa. Ene om nam ni bi. Ene om bin. Ye hye no kroni dan. Echi. Ana aba Hebrews chapter 13:11 as well. 13 ko. Was mo boninti. Osofo penny. Odo mo moja. Ekọ kronkron bia no. Yesu mo funu. Ewon sra na chi no. Yesu so. Dia be yo. No de ni moja. Ati o mani hunti. Amati ya hunti. Onu mani. Ewo krone pon na chi. Ana ji nyanku no krono. Nyanku no krono chi. E chama bibi. Yes. Sofo tie babu ni. Efe ye be ko babu ni. Yes. Mo mudi na watwe. Yesu wadi awie. Yes. Odi communion wia. Okay. Yo okay the book of Leviticus 16 one. Communion odi wia. Over kind 1 2 3 sa. There but also 50. Okay. If any 50th day at the Dionum. Wow. Begin the Pentecostal day. Wow.
Yes, you didn't hear. Or sorry, or defaulted this. Yeah. Put ya at the dia 9. No to go. The 10 days. And I asked chapter 2. Hong Kong by. Number 2 is Pentecostal day. It wouldn't be Pentecostal day. And I would do communion every week. Set the yes, sorry, and can now train yourself for beside day. Also, some Cindy. Almost said, new week, almost side day. It tell me you are. I mean, yes, sorry, woman, you God doesn't matter. Only Passover here. Only that you know Pentecostal day. Read the Bible for me. Yes. Exodus. No. Deuteronomy 16. 16. Deuteronomy 16. What? Verse 16. Pastor. Was it in Fishabak Prensa? Was it in Fishabak Prensa? And now, Madam, you never use it. Oh, Radiant Fire. A pity upon a pity and a Passover. And a pen upon at the pain upon that. Reading this Bible shop. At the pen upon that. Over 7 times 7. That is 49. After Passover, no. Not yet here. Now 50th day. Yeah, but at the Dionum. Hallelujah. Amen. When the Passover we mundi events 50th day mpo Debbie mundi won be 10 times 50th day mundi 10 times opo say jama mu abizu ade no communion Passover edi communion munyi free sukra na Paul wan ka bi wonanum da John an ka communion wonanum da after the death of Christ everyone chikra Bible and I'm Roman for be you ask to me and so the Roman for be change the name Passover into communion. The bizarre question say who celebrate Passover and I say communion. No go for so the Easter be share ho. Wow. Easter ko be share ho kra no o dey buy am fa share o mudi. Okay. And so we come no man kasa mu no this time we didn't afiafio obi am so we kai Yesu wo ni enye nyina nyam bisa question dey na ese wudi so ni nyina e dawo bisa Yesu uda ni wuda na Yesu den awoda na woda na Yesu den na atemuda emu dey empa na ese we ni bere wo pa okay ni na ye da I was celebrating na woda I celebrating ni wuda onye ni atemuda ho ni nyina kitada Yesu awoda Yesu wuda atemuda na atemuda temuda nsa so mu a na bo so celebrate awoda ni wuda when are very important adene indoor enye outdoor nukre obeka Bible na kire yes wati ha yie pa baby a kire madwini ni Corinthians wow Paul wadi mawu ohawo na ni o ntiase no ani ho nti when you want to once da to ka Bible no ye nua Peter e ka Paul ho asem yes yanso makafa Paul o si ye nua dofo Paul yes nyansa o re kire ne homa no so wonsu ade na won kronkron tra mu a o be ka Paul homa na ade atoto no ti ye ko Paul homa ni say you come Peter 2 Peter 3 chapter 3 verse 15 number 15 Osumumu awurade abodo kire no Peter na kasa osumumu yemu awurade nyankopon na abodo kire no se nkwaje se eye nkwaje se de ye nua dofo Paul so ode ni nyansa ayede ma no atwe won humanu na se de oye won humanu Corinthians Philip Paul na se de oye won humanu emu na ensama ase ye hunna na ensama eye ase de hunna na wona wonsua ade no ma sintim ye o mo kan toto no o mo kan Paul homa na no ma ede oh mo kan Paul homa na no ma ede no ma toto no e beto ye bo ha na ade Medica matches Yesu Christ wo na chi 50th day ye fa the Pentecostal day na nkronkron sane be suafo no so yes e robadi na se na just afofre the Bible no kan so udi apiti no wia udi Passover ni wia adadionum ye den eto aso ti Yesu Christ ko ye no na adadionum pepepe Acts chapter 2 yes Acts chapter 2 verse number 1 ko etifia sama no nkronkron hwie aguo Pentecost dan to ye no one so offer the Pentecost dan that's the 50th day edu ye no na o nyina hia fa o nyina be hia adenti aya fa hia o mu din dada enye Yesu de baaye it is so na o follow Passover no what
na mo nyina hia faako ne mpofiri mu ehun bi atesem fama e mu ye den bo efiri so bai ene obi tie me ne odi communion na wotwe osa gi Pentecostal day no eni me si wo mo oje ye den oji tum se friends en won konko aba asemi but okay just one Passover once in a year on tiase no bia kokotu ene ye be se ye de ka sori kwese da ehame ne ukwase de awko no na mu quotation na ukotu se kwese da no odofo awutie ni eye Passover no mu di ye unima ameka che plain eye Passover eno mu di the Passover na pick Paul eso ba be di it so what tiase se pa won tiase Passover this all camp see as 20 verses number 5 as 7 5 7 okay kind 20 verse 5 okay go Acts chapter 20 verse number 5 I say that yenimu di kan ko twen yen wotra me na me sure Bible no da bi Paul na ka so yenimu di kan ko twen wotra na yenso epiti na ne twa mu no who say why you say epiti na no epiti na ne ya dan etwa mu no after the Passover ye fi Philippi efensu ani wow ye fi Philippi efensu ani ko so e ne yedi inanum ebeduru won nchen awotra ho ne yedi nanso ho no di nanso deputy nanum na ekita 7 days ni nanso no ya homi da pie wom eti Jacob kwaso verse 7 o se na wochum de di kan no ye sia si rebu pa no aha ne pa no bubu woni pie enu a wagi yem se aya wia ketekete anya wia otom happy komi ye ni na wia Dabi ye di na najo yes unima me catch your plane okay Exodus chapter 12 verse number 42 Exodus chapter 12 verse number 42 was ayanajo ni edi mewrade obo wase awia anajo obo wase anopa anajo wase tamben anajo wase anajo ni edi di mewrade yes anajo ni edi di mewrade sana edi di mewrade dia bo ba be kala sam biom wa eti obo ye ko axe no wase na wotum de edi kan na wotum de edi kan no ye sia si ebu pa no obo sia so bu pa no na wotum de edi kan no pa amunyam be hunu ne ko Paul ka sekere won ko so e efisa ade chia na obeko oto asem no so ara ko so ekosi odasuom wasi odasuom ti na wotum de edi kan de suom no mhia so bu pa no ti aye Passover eno mudi so unti ase Passover udi Passover wi ade na to aso biom Pentecost ni 50th day enti Paul ade awie we ye first 7 na ya kan no ka 16 na ya verse 16 29 16 Paul can say Paul ka chama say obesene Efeso ho no wan chere wo Asia on person be che wo Asia efise no pentam na se betumi a anko akodu Jerusalem Pentecost da no person 50th day ni beto no da bi ewo Greek mem ho da bia ni mo pese 50th day ni be kwaye den akotu no Jerusalem hallelujah amen enchechemu ni echechemu achewo wow etu se wodi na wotwe a bibi kamo baabi expose eyi wo ho emu ewu se enya de ni right way na ayeden onam no wow I just say enya the right way na ayeden onam no eti ade bo ha Bible be ka se moment 50th day no Pentecostal day hano as 20 no a cho se Passover eno mudi ye omo di awie kwa mfa so di ye no eno a cho se ni 50th day no onni okro no obema akotwe no yefa Jerusalem oba ko di 50th day ho ye ntie Bible ka se 1 Corinthians 11 1 Corinthians chapter 11 verse 23 Erade adidie o si Erade den adidie na me die e pa cho ti aye okay Paul be ka se ni wa asem we wan ya be kire wadwene Yesu Kristo obetu nwan no see edi nwan ba for there once in the year yes no so ba ye no oni asuafo ni di ye no 50th day pie wum let's almost follow principle no yeah Paul kra metu Yesu we hunu o shen Damascus road yes ana hon kokko bo no hwe yeah oni cross the follow principle no pepeke oni so odi ye adwuma yeah ana Paul be ka se mi a kire ye say Yesu Kristo no nam no o be ka 1 Corinthians chapter 5 verse 7 1 Corinthians chapter 5 verse 7 o se itimuyi mo rekadada Paul na ka sa no o se obeyi mo rekadada no o ye mare foforo se de wo ye epiti no eti obeme ye new Passover iti no fe mo refoforo mo refoforo se de ye epiti no waku ye twam dwan Kristo ye kum ye twam dwan Kristo no twam dwan read English na me ade okay twam dwan Kristo no ye kum ye twam nye communion dwan nye communion dwan Debi twam dwan se la Passover yes
still a yaduma. Yes. Passover, but a new Passover. You're saying you're in 1 Corinthians chapter. To where they symbolic. Symbol. Yes. Verse number 7. Also, get rid of the old yeast, that you may be a new batch without yeast, as you really are. For Christ, our Passover lamb has been crucified. Hallelujah. Amen. For Christ, our Passover lamb. The Christ be chamu dan. So be chamu dan dia. And it's now going to communion. And it's not needed on the Bible follow. Missy be go to Bamara one. Yes. Yana de Passover dan. Bible say you come na najo. Yes. Yes, so Peter akan wasam. Paul so be kan wasam. Yes. Say we believe now your Passover. Was na media. Paul never ekasa no se media. De menyame free Awurade ho no ara. Free Awurade ho. Ana me di mi ma mo say. Awurade Yesu. Anajo wo yi no ma. Anajo dey. Wo yi no ma. Exodus chapter 12 verses number 42. Exodus 12 verse number 42. Ase den. Anajo no di me Awurade. Anajo di me Awurade ti Yesu so twa ma anajo no. Ana ye bi yi no ma. Eti Paul so ka no. O say ye media de menyame free ya Awurade Yesu na. Osofo asemi wo nka bi check. Akoto brodo station. Akofa we bi and akofa brobe and adima church members. Enti de onya fi Awurade wona ade mai. Abrobe. De onya fi Awurade wona ade mai. De onya fi De onya fi Awurade wona ade mai. Kaba bu no mpa. Wose anajo wo yi no ma. Anajo yi ni ma ya no. Ofa pa no. Odase bubu. E no kan say. Ye ni mi ni pedua. Men ko fa Ben's bread o. Na Passover brodo no. Me pa cho yemfa isintu. Dabi. Uni ma na ka che o. Yeah. Bi ko tu sesi amanfo be yi bi sesi. Ene one e to. E ba one e to. Frafra. Aso jo ayi wa. E ka ko na ka masa na ka wo church. O ka se me chenu a. Masa kasa di anko. Wose odase bubu mu ka se. Ye ni mi pedua. Wore bubu amamu. Ye bubu amamu. Munye ye mfanya me kai. Sara nso na didie no akire no. Ofa kruwa no ka se. Ofa kruwa o se Paul mention kruwa. Ti wa dwuma yo he. Wa nche de wo kruwa no. But onu ye na ade no. A che de wo den. E wo kruwa no. Se bo benu mu nsuo no ye den. O chimi ye. Yes. Some de Paul do che so fa kruwa. Ba mi se Paul nim de wo kruwa no. Yes. Of a crew are the other. What does say? I can say. Crew any upon for new Passover. If a quotation the bit was over. Na debiara mu benum no. Munye ye mfanya me nka. Ana chi wadwe. O how na ni. So for one de kwa. O how na bonza. Na debiara. Check me be say so for ntidabe na ese di come. O si dam person mu di e be di. So for power. Woni so brew. Then when you be Yanko to on your administration officer, to sro keke. Adiana kasa no ye no or to bibi so. And nipa no be si anan no. Oba en nyese ne bosum na nyekun no. Obedi mfie bi. Ama brane soen. Ase yi owu adi nipa bi si anan. Ni wo na chi no. Efefi wo kon ye nkunkum nwan afi bi abiom. Na mo afi bi be du a Passover no new one aba no. And ye di be si enya ne den. And simple. Now you should de biara na wo na. Na akere wadwen. De biara bu bedi no. Jadabia so. Yanko date edidi. Yanko esi eti le ben. Yanko Exodus chapter 13 verses number 10. Exodus 13 verse number 10. What it did atrumudie so. Yenye atrumudie so. Awo ni brem. Afida. Me pa to ase den. Afida. Anos afida dia. Afe no day ye den. Ewom. Week ye den. Ewom. Month ye den. Ewom. Very good. Edu ase. De bia na bu bedi. Eno just watch ready. Debi. Na ni chi di. Debi. Nemu ya wo date ye didi. Me tiwa me wo be date. Ampa. Who so with wo date? Ampa. Me ya wo be 27th January. Okay. E di se me shawo. Na me catch you say. Onia. De bia me di me birthday bia no. Bra ya nnimu. Ana de bia me di birthday bia no. Aya bra me che wa ponche. No cha. No aba mfie. So ka se de biara ubedi u friend say birthday meja ponche nemo I say what you say mi day no birthday no e wo me afinim yes ti sa day na pio me na yusu de biara
mubedi no ebe just watch di Debi. na watch di why na mama na watch no why na mama na watch no fa na watch quotation bra so for being so Robo quote na watch di ka yeshia si bu pa no oba dia man ti asia Amen. Ofa nisan kan amen wow de biara da Ghana ni hia president hia no ka say de bia be kwa 6 match bia no de bia Ghana e be kwa 6 match bia no aya bo modi abra be gia de nanu amama na de chia kwa president so de bia be di ene so ye da eh obaso o tell say afia de kwa 6 match no e Ghana Independence Day no sa da no na sa che de no de be dey o de be ma ti sa de bia o na ma da ni bi ti yeah de bia na bo be di no enu just watch di na mo afini e di no Etibisi Wednesday, yes. Etibisi Thursday, Yes. Etibisi Tuesday, Yes. Etibisi Friday, Yes. Etibisi Saturday, Yes. Etibisi Sunday. Yes. Saturday waka wasam. Yes. So we did this year Monday. Next year Monday, next year NC Monday. NC Monday, but go see Tuesday. Yeah. Eti no use de biara no. De biara. Because afino enye da ba ko na e dey. Ewom. Saturday mu di Easter na akwaye Friday nko ano. Aye Roma bosuma aye Friday free gas. Obi adwin ko de biara bu bedi no o ka film no days na esisi wo mu no this year esi dabai esi Thursday but you bedi no Friday bedi no Wednesday ade na Thursday but the man just yamla on fa no musama gu so next year e be say different day enkosi sa ya wada ni biom maybe e be ko nanim another year, another day. yeah Another year, another day. Another year, another day. And just lances. Yeah. What year? This is next year. As no lances I die. And that would never be on TV this year. Biano. Yama next year, some prepare si table so. Near the candy already. Yawi Yawuni. That's when Tian could dear. Well, lances I die. I spy And the Daniel Bible from the Sandano. As all go renew dying. Well, lances. Renew lances. Body man ti asiamra. Obo ni musa me go so. Me de biara ni nchire wagen. Enya o chira chi. Nya na watwe. Mosumi ahyase. Mosumi ensa. Na so fo bia me jaka say, ye nia prepare ya ho say da we nia pese adi. Ya woni so bru. Wo asone no wodia. Asone ya wodia. Uka Hebrews chapter 9 verse 25 the tiwa sam no. Yes. Hebrews chapter 9 verse 25. What's been say? What's no one say? What say? Yes, so amesha no say. Odi no be for dem prempi. Odi no be for dem prempi. Na say watch bia no aba no odi aba for dem. Na watch bia na bosumi dabi. Na say the osofu pani. Na mamu na for the morning kita rules. Say the osofu pani no. Odi obi mo ja sen. What dem ponchi mo ja tonton. Dan frishia no. Sana Yesu so dey no ba for there. Yes. Nti afiri no the boy. And why any Passover? And you can Corinthians now. Yanko. They be a da. Mubedi pan. And no. Oka afi wasam natural. Afiri mu dano and oka natural. Na nyese ochira na wochira mu kodi. Shebabu num. Number no crew ya no. Number no crew ana no. Mumpa urade wo mu. Enkwoni so obeba. Enkwoni so obeden. Obeba. Eti ye kodi no. Ahwa na obekai. Wo de adwama ne kodi. Wo de kon ne kodi. Wo de hanta ne kodi. Eti ho na okai say hey, wo body ti no wi and somebody mu kodi. Dabi. Na mo timi didi a tie ba bo no. Ba bu so betra mu. Yes. Na shawtene. Na Kenya na bustu na me so gidie no. Hwe ba bo no mu kwa. Do obedi pan yin. Na mo ti aye. Bibi di akire. Do obedi pan no no. Ana so obedi urade kru ya. Obedi urade kru wa no. Sade ensa no. Also for why you dey sade anya dan. Ada branch su kodi ni sade anya dan. Ensa. Pastor. Besi why you dey sade anya dan. Ensa. Etu obi su bedi oru su bedi sade anya dan. Ensa. Amino. Amen. Mesi wi su bo. Ja! Obe janu den. Hallelujah. Amen. Onye ko pon fa ne sankan. Omo ni so tew. Mesi ani su biri kanwa. Ani su biri kanwa. Ye be fro popo biri dan. Achew so a nkwase asam nkwa. Yes. Unhun papa kra wo fo bone. Na wo hye bone tene. Yes. Bible the customer chow. Do obedi pan. Do obedi pan no. Ana obedi urade kru. Ana obedi urade kru wa no. Sade ensa no. Sade ensa no. Obedi urade ni paduane ni mo ja ho fo. Ya ni sade ensa ja obedi ho dan. Obedi ho fo sofo.
church member ni be di for so be di for Yes. Mo ni pa no so no hwe. Eti mani pa na o be di ni so no hwe. Na wo akoya no so. Prepare ye. Sane wo di pa no bi. Anse na wo akodi ni so akodi pa no bi. Wanum kruwa na no bi. Anse wonu kruwa ni bi. Do odinum se de Na ansa. wo wunnim na mbedi na mbanum se de ansa no. Odinum de atam oba ne ho so. Mu di anom di atam wa dai. Aba ho so. Adatra. Efri se. Wa mu ni padua ni ye. Wo mo fu se jama odani we bi. Wow. What drive away nye. Drive away nye. Wa mu ni padua ni ye because ade ni chama bi e symbolic ma bibi. Adi mo bi. Hwaba bonum. Yenti na wo ye mre. Eti Kristo fo bebre ay mre. Na yarefo pii nso. Ayarefo bebre titi. Ewo mumu. Oma pampa ye nko yie. Bebre so deda. Bebre so wu. Kodi communion. Eche nuabo. Eche nuaboro. Stroke be chew. Wow. Anchi wa wani be fra. Wani amfra. Usisi be chia. Wini ma me ka chew. Kodi rough. Kwa Se ehwe mu yi a. o se ye hwe mu yie na wo prepare ni yie a. Anka wa mu ya ten. Anka ye mu ya ten wo mu da because ade na wo kodi ama busu ade nsha braw ade odum ne wo sa braw wa kodi ni sade wo pe ana so fon so aye ni sade wo pe na wo twa bia na mudi busu ma shas na mudi where I say almost watch na FSC Sunday so for because we be the money be ofie o be money ofie o testament so on na ni bi ni but ye ka na ni onyi no e unbeliever Okay. nti wey ye the ma believers ana believers so ma so de enu kwan se pia bontene communion pia out that ye na dana na ye di aha na ba ntiase am be ti o ko Leviticus a se de Leviticus ka kire no o se aduane na ye no dan ye no a ana ye fa nya aduane na ye ni o so 19 ko verse number 6 19 Leviticus no o se adam ko na mu nie dana ye kum na ye nya dan ye ni o to na de chen de ko du na san wa wonim na bi be ka ofie wo fo janse ye fa janse se mo ni da to so mi san na ko di 1 2 3 eye chiwa de enso ani ba sa we na ye na nya dan Anso ani. do de be so de musuo do be di sa aduane fo no oba so ho musuo efrisa efisa dan ewra nyankopon kronkron de nyankopon kronkron de ani wagu fi ani wagu dan efi be twa so kana we fi no sa wo kra na twene ko bi na mo ye rof no obi ko dia na ne gate na chi be ban gidi am na be ban so aso bi kwa de o be di so atwase a wo na wa fa dan wadi me pa cho yes the way you pass over sama ba dia sama ba ya ko 13 verse 1 ko na mi ko na fe mi John chapter 13. Mami ma Peter no. Kan yanko. First Peter 2. Ko. Verse 21. What's why? Yes, we have so. When they prepare new Passover my. Messiah. Yeah, Messiah. Onwa. They just one year first pepe. Yamu ni ebo di fra. Yamu ni ebo di fra yen. Kristo ni hu amani. Kristo ni hu amani. Waja mo hwe so. Waja yan hwe so. Se mo ni na namu achi. Sie ni na namu achi. Yes. Waja yan hwe so. Yes. Sie ni na namu achi. Na mo jiji dross. And I'm only here one gasa mo pe. Oba dia fa say amen. And then me teach it. Yeah. Hallelujah. Amen. More biblical doctrine. Yanko 13:1. John chapter 13 verse 1. Ahobrasiye. Ahobrasiye. Na twema fa hye no redu. Twema fa hye no redu. Yesu him said don edu. Yesu said don ayeden. Edu. What Bible na say? Onim said don ayeden. Edu. Brena eso di free yase. The praise what the my new Passover no. Edu. So be free yase akwaja no nchen. Na said the odo no ani dia wo yase no. Odo won go si ase. Na wo bedidi no. No mo nsema nya di ahye Judas Iscariot Simon ba akoma mu se. Onko yi no ma. Na Yesu nim se eja no di nyoma nyina ahye ne nsa. Ani so free Nyankopon nchen. Na reko Nyankopon nchen ti. Wo so free edidiye no so free edidiye no yi na tade gu ho ofa pepa ho no fa tawo ade chichire ne ho so na afi ohwe so gu dwaresem na ofiri ase wuhuru esuafo na ho ebe ka kire se we e ahobrase ena Yesu ye wani so bru wo de tie nsam ye kenkan ba yes na wose na ode pepa ho ode chichire ne ho so no ode pepa ho o chichire ho so no ena odru Simon Petro so what ya say wa Yesu yisu tawo yeah Old Testament no so unim de so no ye omo fa tawo unim ye omo chichire omo de ade bo masene e chichire bo masene wow yes chichire bo masene yes Yesu su ti san no omo a new Passover no also o de tawo bo no yeah owie no yi tawo no no wie no hwe nso gu pass o hwe gu jarisem ade to hwe nso gu jarisem o che this is the new Passover this is the new Passover yes yanko hwe koso wasi eno du Simon Petro so o du Simon Petro so no de osin se everybody wo na be wuru mi na wi o resu for life ni nyina Jesus Christ ya sha no wa
Peter kodu so Peter say me mpere ma horo me na Yesu bu asem say Yesu ka chere say de mere yoyi de be yoyi munim sese na echire na wo behunu na Petro sin say Peter say ekwamere ma wo huru mi na wo da Yesu bu asem say Yesu pointing direct to Peter say Peter sem ma wo huru na ho a e wo pass over yase wunnim afa na ma huru na ho a wunnim afa Simon Petro sin say Simon Petro ka chere say Erade ene nya mi na ho na me nsane mi trimu nyina bi dware fu na me blo Jesu fu Yesu sin say de wo dware no ehia no so dware di ni na ho bra ukodi pass over na ni hu nyina fi ye nipa unye nti a wo se horo ye na ho so for ye de ahede na ahye nsa hwie nsogu bucket hwie nsogu dware sem wow living your 7 day assembles yes yen dwuma ye di no ye papa ni ye shira so na member bia epo wa minim se me mu adwaman minim se me mo okro no but bia na mfusudie bi ho no mo a ni family mi mu ni se ye bone obade ni kuto na nim se ye bone e di bible say de be ni ehu be fi die shira so a na obi biara di nesi mu a oro na wa ye pa na ho a ama ho afida ye ko na mo ho afi na nso nyemu nyina na nso nyemu dan mu nyina o so oyiso nyemu nyina bi Judas aba woro as a still adwemoni woni trim to se mo ho afi na nso nyemu nyina na onim de obeyi na ma eno ti na ka se ti babu yase na una oro wo se mo ho afi na nso nyemu nyina na onim de obeyi na ma eno ti na ka se mo ho afi na nso nyemu nyina mo ma babu ni nyana dwuma na bro owie na woro no ofa na tade ena otena se biom ena osi won se mo hunu de ma yomu yi mu de mo frem chechirefo eni Ewurade na mo ka no kure mi yenso na afemi Ewurade mi ye mo chechirefo se ma huru mu na ho a na esemu nso se mi wo na chi no me di adwuma na hyam nsa asafa mo betti bi before mo so be di pass over no SSS muhuru munahu muhu nahu e ba bu no yi nesese muhuru muhu nahu ko na mama mu nsenna ho sede mayomu munyo sara na no kwanu kwabesi mu se akwa nsini wura no soma fo so de osoma no fo so nsini wa den eti ye woro den ye ho nahu ti eduro na mi preach wie mi nkasa mi di na sinso no bi na sofo ba kwa horo me now emsoma horo now sabre no ni obi wasem a ho na be kire yes ti aye maade aso no wadaje na so me to me ye me tichi apapa so wanu yi no me kire oni nyina adu na simwa we so we nam yes we aso no won ta obi bia ni nyina ye church ne dia wow ye wie pa ye kwahye machine awoshe e bo ya to de guo this next year He said next year. Na so bi nim yei. Na so bi nim ncheche mi ncheche Yesu na gaza no. Yeah. Pa. Na so yo a. Na so di san ncheche iso dia. Enhira nka no. Na de wanyo no. No mi aka wo. Oh awie. Yesu akase ato. Owie ye no. Afi no mbedi aduane no. Awro mo na wawie. Verse 23. Verse 20. Verse 21. 21. Yeti Ewurade asa. Yesu ka sa. Ne ho yira no honhum. No. Odi adanse se. Na kura bi se mo se. Kwa me se mo se. Mumu ba ko ebe yimi ama. Omo didi omo wuro na wuye no. Ase mu ba ko be yimi ama. Esuafo ne hwehwehwe ho ani. Ana esuafo ne hwehwehwe ho ani. Efisa no mu ni ko aka na wasam. No mu ni ko aka na wasam. Na osua ni ba ko Yesu don. Osua ni ba ko Yesu don. Ona no twi Yesu kuku. Ona twi Yesu kuku. Simon Petro bu nani se. Simon bu nani ka chere se. Busade aka no wasam. No be yina ma no wasam. Na onda no patri Yesu kuku. Acho mo amko communion ye bubom ma mo no. Me ndi biom da. Okay. Me kase mo direct. Ye bubom. Na wo waje. Na so fo no nko ade. Wanom. Ase we di pa no. Ye di pa no ni wi. Ase ni anom ano ni na ede agusu. Na wo ye bu abom wo de tie sem na wa. Was it opatri Yesu kuku. Ose opatri Yesu kuku. Eno se ne se. Ewurade. Eh hwan no be yi wa ma no. Ene Yesu se ne se. Ene Yesu mo ntwa me. Onno die. Ma wo na wa wi na mo tie no. Mo ho afi bat mo hu de obeyi mi ama no. Ni pa obeyi mi ama no. Onno die. Onno woni a. Me de panu sini. Onno de mebu panu sini. Me de bebom ama no. Me de bebom na me de ahye nanum. No de panu sini bo. Bu panu sini no de bo. O de ma Judas Iscariot. No de ma Judas Iscariot. Na bra o de panu sini. Ji o wi sai o many pe. Actually no. Satan shene Satan wura nu.
And yes, say maybe some question. Maybe some question. Eti mu so for no bubbo mu mamu no. Mo ye Judas asefo. Ti no bubbo mu mamu no. Dey na mo kire yi. Eti no ato din say communion. Na say ka ye Passover dia. Come on, say money. Do you celebrate Passover or communion? Communion means fellowship. And you flash over baby. Passover and here to us. Tis a big quote to Bible. No Corinthians get just here come here and die. Are you Christo Messiah? And then be careful. yes. Be careful. Look at him. Now say still. Now say for no that's what Pentecost dia. Be careful. Yes. The once in the year and you celebrate Pentecostal festival. Yeah. Yes. You once a year and once a more. Mun na watching tinu mun nim date ye Pentecost mun nim so for say quote na actually dey kan ye share ji he one quote sa quotation no and me quote Corinthians na who quote no Paul dey no watch Pentecost afasha ni tum waji tum otom waji tum adaduonu mu no o kan aya 16 First Corinthians chapter 16 verse 8. Maintenant Ephesus. Paul dey ka say was maintenant Ephesus I go say Pentecost. I go see Pentecost If we say ye be a punu kase bi emu adwuma yo so abama me enhia be pie firi mama me no timi nko ba bia metrase ma twen Pentecost afahye no ma celebrate ti yens living your 7 days Sabbath Sabbath apostle kwagma many masa from the whole world you celebrate Pentecostal festival. Yes. Because you did that once in the year. Look at him. You did Passover no once in the year. Yes. Until you bet me celebrate the 50th day. Yes. We did now watch it. To we do 50th day, we did 13, 8, 17 times. Oh. Did 17 times. About the emphasis and count. Amen. Me go commercial break about. Yes. Ne yaba abeto aso. 17 times. And the dear was a son of a dear. Among so much a coat to the kingdom of God is at hand. Beware of spiritual 419. Upon summer shekot, Tiffany will be emphasis, and I know 9. Anu kwasamo isola do sudie Yesu aji Awesome never timia maya timia mia sipa Nyamia kwainwa ewom pase isola dosupa Yesu ekinye bieni mo ampa Yesu agidifo Yo krom su koma yehuda akaneno na yenimu ono patada ya shishe krone chiwati akaneno na yenimu ono Soso ni sebena busama so chimishe penswele wajenga brini kobika wenina she akaneno na yenimu ono inaje wajisi kansa na washishe to be kwana kosada wasisa wafadie wawewe wati ebrena wi adu aminia ebrena soje
Nia, Edibe, Yamia Jumano. Obisia, sorry, ya, sorry. Pati, Oka, Wapua, and ya, sorry, Biana, ya, sorry, Jidini. Naga say, also for your friend, you munusu. A friend, as a woman, no dear to when him say, while we are in a bra, we are crying, you munusu, I have a Jadia, many parents inside. Blabedia, quite trained, you mother boy, Yami me muna money. I fed ya quantre muna dosso. And then I does me. I trust someone in Contompongua. Nami mania diempo. I saw it ya, sorry, Anka. Uncle Confora saw them kwa Jimmy Sumen for so phobia. A Korea Chenye, Gracia. Asante Enterprise, Wada Benjamin Asante, or Sweetin to Sunday Radiacano. Udia ni pretunyu mancheni pasunti. Sonya me frewa na se wankasa frewu wasofwa. Ai wunyu manwa na bachire. She na se wunyu manfanya miya kwanswa. Echese saka wasofu woni mbuana bebua da sameni na kwa. Ai she Pony crono na beboni pamba. I try say, a glass of Fujuman and Wasi. Hallelujah. Amen. Get a body nasi. Amen. Do you celebrate Passover or communion? So celebrate Passover there. And you obey the new Passover way instruction. Yes. The new Passover need an instruction. Yeah. Yes. Osi yamfa bobe. Ni ya shawo nkoma to so dada. The calendar. Yeah. Okofa broba so an calendar. Nimse aponchi moja anye yellow. Debi. We have Udani moja anye yellow. As a liquid soup. Titiai. Wadi na odi ya nankasa no. E kasa kire wo. Wadwumbu fo. Enso takashi ne patapa so. Ko ni bidie patapa. But who is that? But hang me, my baby. About the Mantias. Amen. Yakoba Bunum. Yako had the actual Concoca. Pass over no, Mrs. Shano. Baba catches on an any. Men on a corner and you on an any will be almost war. Okay. One in Yakopon, any. To do a Jenny dear, or one coin or no. Of Otimini. Timidity on the process said you can't the book of 1 Corinthians chapter 10. 1 Corinthians chapter 10. Verse 21. Verse 21. Also then. Muntimi enu awrade kruwano. Also timi no awrade kruwano no. Enya humbode kruwano. Muntimi konma money kruwano. Muntimi ni dia awrade. Muntimi ni dia awrade pronso. Enya humbode pronso. Amu ko dia humbode pronso. Anamo sha awrade mana twini. Anamo sha awrade mana twini nkunu. Sha. Se de bo ye ni bia no. Sha. Sha. Mo honya din sinana. Mo ho din cha oba din Nyankopon na. Dabi it mo he na mo prepare no ni brem. Yam prepare said you no body Nyankopon sha to amaye. Yes. Obadi nhira. Amen. O manti asembra. Amen. Passover no ana ma chechemu adu abedru bia ya bedru. Yes. Ma wani so na. Yes. Wani so ntew. Yes. No self for no oje ti wo bia wona mo no nya. Change your past and be free. Because you aso abedi mechi. Titia. So for so sesa no. What sesa no a me ma ye bi pen ana ma sua de edu pempen so ana ma sesa me. No. Be padisuya. So for being padisuya. Me the line me numbers need to go. Yeah. 0559552686. Mon fango so e go TV ne so. Yeah. Mon fan to so. Mon fan to so my. Yeah. 055-955-2686. 050-76-90-000. 050-76-90-000. 055-955-2686. Ubetimi afre. Yenu anu sa wa ma nso so. Mo so metimi afre 0271 39 79 06. And soon a good school screen as ya. Munya no WhatsApp we my. Yes, Mama Davroma. Hello.
Hello. Hello, mami. Hello. Hello, Pacho Metunka. Pacho, good evening. Yeah, good evening. Apostle, young and out the church, and then the many at the party, Miss Account, the dear my friend and so Miss Uncle. Which you think? Oh, yeah, the farm, me didn't the Miriam. I talk as a free. Miss Free Malam Coco. Yeah, nobody knows. Now, Uber Hanum say, but not me new mother, me bra penny, Nana, the dear can't watch, and it's not me new. Last year, I'll give you Coconut. You didn't. I'm able to say to one, yeah. Amen. Yeah, nobody knows. Do you celebrate Passover or communion? Hello, good evening. Yeah, good evening, sir. Because you're from the college, because I feel so true. Meet you, Adaruma. Oh, Meniaji, Daddy. Amen. I'm Meniaji. My friend was for me now that. Because I didn't. What about the material now, dear? I say, I said, and I'm the man ready. Amen. You see, my sister, you name be a in our home. Amen. Because my sister, one may actually never be brassy. Amen. If you never could be. See, the same was in the set in your market because my better say we picture of power, many cheap power. Amen. See, I need come out, but your son. Let me shop. I see my video with your pitching. Wait, it's a one while boy, my video be brave. One of the boy. I've been a couple of hours. I'm meeting my son. I'm meeting your book right to see about it. Oh, dear. Yeah, Judy, nobody shall. Amen. I'm Michelle Pano. Amen. Amen. Hello. Hello. Yes, sir. Hello. Hello. Amen. Meet you. Okay. The patrol now, who could you scripture and say, you can say, grapes, communion wheel, and just say, yeah, diluted one. Yeah. I say, fresh one. Yeah. The patrol, and you for them, the same disaster. Grapes now, you should know, and no. Every overseas banner, you're down to another. I want to pay. Yeah, one the penny. Grapes. I said about the top number this time. I'm just near one upon it. I'm just David. Israel will be a new will be a penny on. I didn't organic way, and I'll go on a penny by day. And then the mention Mukakra. Me, my chima, and fresh is here. The Yanko Pom penny say, Obi acquire. Now, the be a good say, a baby 2 years. Preserve. Well, preserve, I didn't say 1 year, 3 years. Sakami cannot get more some yaka. Now you met him the monoso. Bread need you, and much I say, yeah, bread need you, Ukrainian, a different from best bread, different from tea bread. And it broadly at the station and get be, yes, sanity, the be blood near Sronko. Yam pot will be a home. Because I mean, church. I saw for you. Yes, I saw for them, friend. We started to meet you, we put that penny people bring a mature already. Memo, but media dance with so and Sarah did with them. Since I started to preaching me, who said, now Nipano every one year and said, sorry, the kid branch our home place. But first, no go out, I won't finish that. Amen. And the crap. Now, Radia, I don't look down Puma. Didn't I idea who buried? Amen. About the initial. About the initial. The initial, and more, almost me so as saying, I Radia, Momukimi. Why ya the papa and Uncle Phobishon and Bande. We could be cry prepares and quache holiday means I'm a mara. Internal to your pony, I won't bet me I win. The most Monyanam Monkey can move my and Yami watch and come into me. Can you come a pan of papa at 10 o'clock or cono? Ah, come a ban of pa. A jet you are to I'm a son, hey, I'm dear. Radical. Me have waffle. Uncle. Hello. Hello. Meet your mommy. Hello.
Apostle, good evening. Good evening. Oh, ama ya said you won't quite sempa, and then quite just a man or treachery. And can you now come in? Say, communion is different with Passover because communion, my dividend. But now a monthly, and now so for no, you're my own. Roman for the say it's different. Yamisha, right? Amen. Okay. That's really Yamanka. Dinama Passover, no. Ayira Passover, Dini Yaira. Serious. Ayira, communion, when your friends are communion. When your friends are communion, poor the boy, yes, Dean, but your body Dean was saying, Dean called the friend. Our John, you quote 1 Corinthians chapter 5:7. Read English in your radio, the friend. Communion go far away. Yeah. And now we yell said your parent within our watching. Hello. Hello. Good evening. Yeah, better meet you. Pastor, good evening. Yeah, meet you. Also, Mr. Yamisha. What's your answer? Yamisha Juma would be a nipa because me and you to me, madam for you to me to let her any program or no more entertaining. Okay. And I mean, come up into common in the two programs. And when you mean a meeting, says, Nation program best almost 2 to 3 hours. Okay. Me music, and a program by. Then who say, a Christian former, Banya for say, New Testament, if I knew to manna, you can say Old Testament, you cheap. And I'm saying to say, Old Testament, you would there. Second commandment, say Old Testament, will know. And also for it, me boy. Tight, no cry, tight. Commandment, tight in Nomudi. Old Testament. Yeah, and Sister Sadia, I didn't know way. Commandment said that are not killed, that are not killed. And we work with still as Christians. If you're here day in Africa, we see Old Testament, may you find it to my NRCD. New Testament in Kwana, a BC evangelism. And also for your Mistral, what be any? Madame for people knew what had a crowd, or when you said, Dama, yet many in I say that follow. Amen. It's a message about what I say. Let's throw later after program. No problem. About Islam. Amen. About Islam. Hello. Hello. Yes, sir. Good evening. Good evening. Hello. Matu Nkakasa. Aha. Meto Kasa. Ukasa buno uko tu ya friends uka chere uma meti ase adeno yendino afiafe. Enti no ye kan say afiafe no na wo woto aso no so wo ka say yempa mu kan wonu nkosi da obeba. Enti mpese me gusa chire mu kakra say ye di no afe no a yentwen na say ye kan wonu a yentwen ya na afe no sambra ansa no. Oh bra ma o ka say nwa asem ya wu ken communion no se da wu ko di Passover no wan dwiri kan ni wo na so we di aduan because yemfa bone nya dan enkodi bone so ti no be wi won ko kana sam sai ni anka sam na kakra ne baba ani edom akose ye ko ba masu yenkan no ntia ba yenkan asem na tie ni ye ti asem no 11:26 Corinthians na debia na mobedi pan no yi otia o se dem mobedi pan no namba num kruwe yi ano no mo pai o se mo pai mutio aha mo pai ewrade wo no mu ka ewrade wo no mu ka kosi so beba ya mo pai Enti hello ya mitio enti who can say your friends say no afe no me na make na babu na aka who say your friends say woman wo mu dini na oh so on chire mu no ama me tia say woman wo mu dini na ochi eni babu babia woman wo mu dini bosomi eni babu babia woman wo dini de enim eni babia aha enti gise eyi a enti na yi ani day no yi ana o date our data Bible na say did 14th Abib biko tu yi 14th Abib yeah I know only 14th Nisan. Oh okay yo mate ana wo san e kan bibi wo wo ka say Peter
eka bibi fa Paul yeah say wo mu a ye fan say wo mu sua ade na won kronkron tim wase no eka ne homa ne toto no sua wo kan asem ne fa Paul no na wo toto no eno so wan kire me be say wo cheche mu kaka mi chem ni say ade no Paul no still no or ti Passover na se it be go to 1 Corinthians chapter 5 verses number 7 kan kire ne yanko 1 Corinthians 5:7 ma unya ha 1 Corinthians chapter 5 koso verse number 7 also there what it muyi mo na kadada also wayi mo re kadada no Oya mara foforo said we ye more foforo no said we piti said ye we piti no waku ye twam dwan wakum ye twam dwan Kristo ti Kristo no port ase se wa beda ne twam dan dwan na se wo still unti ase se Yesu ye twam dwan a obaka homa na dan atoto no na wonyi tu se Kristo ye twam dwan obaka dan atoto no yeah di abani sa wonti once na yi anase obatoto no hello Mejoso? Young Posco, I never said the power of mine. Amen. Now, you stand here. That's I come to you. I have a monkey. Now, I really so much like a kind of blessing. Me too. Just as a okay, come again. Also, you know, much I'm a mamma. Na yebiti giwa this ada of the Bible fire ono wankasi yebedi menemo tie menemo ba yon we eja omne de o metimi adi ono no dan o mu di wie no ano ofiri wo no okowu owu wie pe 40 days wo atu akọ oni ni bedi biom wan aji said edenadu Yakoshi answer na betimi sene ye betimi asane na MBTI den edi biom ti ne die no fam die no wa den oka enye ye ne ni biom okay the second question with you the second question if I saw you say tax here I also say tax ana wada roma mesraw ke yem bezi o topic ya beda woni why me wasi obadi nshira bebre obadi nshira hello yes sir. Hello, Ajana Mishropa. Amen. Yeah, you teach your own church. Amen. Mama, you say, Passover, no, you didn't have fearful. Yeah. Now, communion, na, you didn't, Bosumi, and no sweet. Communion, the biblical. I tell me, you say, Mr. Question say, do you celebrate or do we celebrate Passover or communion? Okay. The question is, me yi Passover na pie. Eti be how konya communion no. Fabra. Bible ni bi de e mention communion, but we person me tell say, akomention communion no, o ko check Old Testament, unya communion order. Unya communion. Unya. E Passover na name adi ba, tu we mo Paul na be sisi dia man say, ye ji kwa Yesu no, onye communion dwan. Nebo ho ye Passover dwan. To a Passover join there. I didn't know maybe a new Passover. That's the reason why in Tia, when you sue a bobenu, where the color of bobenu, Yashan come out to walk and pa a giant supply pepe. The Old Testament, no, on Yanko Podi Bobe and a seal. No, the sham come the man, did the bush of one. Did the bush of years to Piamico to Mam, and my Bible and Casa, Yanko Hebrews. Chapter 7 verse 14. Verse 14. Also then. Wasn't a dead the perfect? A dead the perfect say. Judamu. Judamusium. Any already yes. Any already yes to Pia. Abani pass over any day. Hey, once in a year. Amen. Hello. 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 Pacho betu kakasa. Hello. Pacho kasa wadaruma. Pacho, good evening, Oda. Good evening. Would you maybe akasa free? Pacho, tell me, Christine, that's Zeno. Okay. Sorry, Pacho. Hey, and the what say I dear pound. Yeah, me say so for na easy.
communion no ye di grodo na ye daddy o se ye ba ni bestian die daddy o se ba ni bestian die daddy be o so se me ye lockdown in ada me start to send a show ya mi kunu fiti mi nya wo to a show onu wo ya dream daddy very good why had president ni papa ba o na ni ku di mirika. Wow. No, about that now. The step from me, the one of your friend. Oba di nshano. Daddy, I mean, shirao. Oba mechire no. Daddy, I don't miss friend, but one for one line, one star. Enyame o. Daddy, miss friend. Kofu egusu. Amen. Daddy, miss friend, one line. Amen. That pastor. The me ko say o kese. Number G pure how are you? Amen. Kete ayera. Amen. Ya mi shira pa. Ya wo yo kese. Amen. Amen. Bye. You know you mistake. Why call it two mistake? And you have bomb near the cock. Of no be church. No, medium way. And I'm the Bible be wow. And your Bible near. Bible near they teaching. Actually, I didn't so. Nipa no ya na adie no. Nipa no ya na adie no. Watch out there fire. What's me quiet media? Who crowd bet yes here? Hello. Hello. Yes sir. Good evening. Good evening. I'm show, Papa. On show so mommy. Better in Mizafe. Ebia, Obi, and I won't say. Now, say, Danny Panuedia, this is the good half. Now, then I won't know and no me able to have answer. And Panuedia. You want to leave the same Casa, not a wooden worry. Nasabe what dear John 15. Verse 22. Some American one church, we say Anchelawa. Anka with him. Now, Fedi, I feel much the wing. No one's a somewhat journey. We will watch the proper one. No more continue said your padia. When you born, and you win you born 1 year. No born 1 year. But you, it's Yano. Well, I am you. Anyone in chair. Hello. Pacho Brebium, I am with you. But you know, we have a funny business to decide this. So we have a funny media only. We see, we have a funny media. Or you're right, Anna. Why not? Why not all your papanibia? Own your papanibino. Ebia, Nipano will grab a beer, won't me baby away. Nothing. Tear me. We have a funny beer. Then, decided I won't. Now then, come in your individual. And I was a Jama open work of NY. Who was up for? No, then I will tell you what on the Fenawin. Eh? Ebia, it's passoria, Moye. Now follow. Why? And triumphant to two who say was off for Nimtino, what you want us to win him. And your son at Tedia, but it's idea, Yanko, Matthew chapter 15. Matthew chapter 15. Verse 14. Verse number 14. So your crowd now so for now we not be a Namunya by the day. Tio quotation. Munyawam. A bad side just ask for now. What please on Yabinu? Or you the friend you are when you friend you quine. Now so the friend is when you know any friend you so funny child choir. Mummy, you have got them say chill. Or what are we? Neberia. Why are you young tata? That's a granasi. What in crowding a granite you one? Hello. Hello. Yes, sir. Yeah, double. Don't you know what? Amen. Amen. Okay, second testimony chapter 2 verse 11. What happened to her? I know you should be finding. You said you cry. You really see. We are so free and quality. Now, could for smart and down me a team. I did blow. Then over Jim and Forty. When you're quite what time. Then we do the couple of the so we have to say. Yes, so many couple. Yes, and so many media. Because what happened is that, and your friend is the friend, and your friend back, and you can't hold me, Rama. And I got a deal to more. Muchacha is also the Alagoon. Ukolaguno. Or could never say, yes, yes, nothing or talk about Kupa Kumaha, but let me never tell you. She now you want to see many are called, but few are chosen. And it's also Marino or Medino. No one the Moja.
Onshira usumami. Amen. 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 Maybe anya Lord da yanka mi chinchin o. Mate oba di nshira. Amen. Hello. Okay. Ba ku bia fa mafi abrocha ba memfa preko. Hello. 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 Good evening. Yeah, good evening. Mr. Free with. Okay. In fact, we preach your mama boto. They are yira. Bikwa go biscuit. No, they are check members. Some friend you come biscuit. Nya daje. Oba de ncha. Bye bye. Nya daje biscuit. Ya ye communion. Si we chira so adan Yesu wonam. Bibia betu de adan Yesu wonam. Bibia betu de adan Yesu moja. Ah, and don't follow the principles, the rules. Bible not share the enfanyo. Muslim fair no nyo. Kobu bibia gu bibia manam de gu tom de ma church members wo mono. Hello, ya master Chelsea Ghana ani enko. Baba asem na oka no. Si esi emfa nyakopan mu asem nya dwuma dia, ene empa cha ba bi e be kopie ni nyew. Ose ma nipa no nso no nwe. Mema so for bia nfa na dwene ma, se opese odi ni na betimi adi, pese odi no cha betimi adi. Hello. 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 Good evening. Good evening. Afanya show. What's down to mommy? Our bambone. Nanu kwenye wambanga ya yaka. Kamba kwa swano no mani abisa. Kaliponi di akika. No kwenye beja ye ni chene die. Ye kwa mnemu sana. Beja me ni chene. Asaraba o yere o wampena. Godi communion. You. Nigga di nachi. It's so. Nyama nkoye kura wa ya babo. Pa mama nya Passover. Original one ma. We charge one time. Omu bubu, utu se mesi be you na me. Enye it's so ye ba Papa, na me so. O jira so mami. Yeah, wada je. Mato machines. Sorry na nkasa sika no. Ye dia prepare. And you prepare communion room kese. And ho nyema nyina ho na wo. Afi no so a we prepare. Na ya chinchin bibia kama. So for obedi na wura ho. Ya ni nyina ko sha kama ye. Pa no me na meto. Ye bibia kama. Prepare ni apart from communion blood, ye ntu of no, ye ntu of bibia mu. Ya prepare no. Ye bibia. Mo me ma de nya kron. Ne nam sauce na mo to we ni ekoto vino communion wine. When to you know. Already made. Obi na yo. You know see, ye fa de yechim yusu friends say bobe ni nsuo no yechim. And then you cry communion wine no ma ye cry enye bobe no mo yusu. O mo yusu flavor. Yeah. Nam dia wo bibi no mo dia ye no dia be jira dia ma. See no yusu natural wine no see ye dai yusu. Me cry. Me chim. Me wadaje check me man so aje di no wadaje nti prepare papa mano no nyam nkwa dance on fa so nti woni de adwomu wura ni nyam ye pe adwomu wura fa so nti na enwo akoto no di sudi adan awo no ti na nkati aye yam no wodi konkonta fra enti wo so fo so aje boni wo trim e o mi se bobe no tima o ba boka ase wati mi je wani dodo ma chima mi di nya we nu abrobe a mi chimi ye no when the boy had dinner way, when the boy had the bobe before the chim bobe, Albania way, say man. I probably me chim, I probably back a panel, and a dinner way, and for half, it will be, let me chimney track, I can't be chimney way. Wow, one may use to book in the motor I have four. That's all about car. Yeah, we come aboard that way. Easy. You be chimney answer in your way. You be chimney in your way. Where boy dinner way? Yes. Hello. Hello. Yes, sir. Pastor, good evening. Good evening.
Pacho o kasa free. Mitio. For me, I'm not on one. I am the far away. They are calamity and I did but me immediate. Because for your with the grand and did that. Yeah, was so to be Old Testament from any. Yeah, Untimini. New Testament before be on Jindy. New Testament on any Old Testament no. Wabe unbelievable. Who bet you did yes up was once already. To be young when media super crab and one more bomber who sumi pumping you know go. That be. Hey. See, met to bomb no rough. Why did swap it to a pump? You do some 1, a jack, 2, or back 3. Whom could dream? What come heaven in a Jamaican Muramoha? So ye, so far to body Holy Ghost. Man can be on that Holy Ghost. That be Holy Ghost. My brother, check. Oh, yeah, Yana Philaris, the Mim like Academy Edgar. Yamin, the Queen, and the Quaver, I said, I'm so much I thought to be. Hello. Yeah, meet you. Meeting a crowd of the mission out cut off the good area of Badia. Mentakra, Messia, so because of 69 at the Amen. You rock down and Bala Solid. Yeah, Mompire read your body in the bay. You read your body in the bay. Body in Shop. Hello? 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 Yes, sir. Hello? Pacho, I don't remember Tonka. Yeah, good evening. Good evening. That in Pacho, when said in fact, many Jehovah, Nakopon York, say, on slow. Now, I don't know about to be a person maker. Let's say a deep one answer, so for Nakopa from some mail, Majima. What they didn't know the chibi. And then I said, he said, school crampon and nepe, we had the class, we had the winning of the chibi. Let's go about 3 1 to up to 50. So I said, and she said, so for not a woman preaching now. That's all she had the old Kaya or no meaning, because as soon as Papa and Mr. when they call the banner so fun the near Juma. So we go on a fan of the Nico teaching thing. Now we'll come back with new summer chiro. By the usual at the back of heaven, someone at the back of heaven. No, can't now suffer. I don't know now she now copy to see now. We are now after it, not flesh of no. So for saying, and to the patrol, midday enough, and to the human and the person will tell me. And then you know that you know, this animal. Very serious. Serious, wow. Serious. Nipa no be na ade no. Oko. And what to the no hey it says I'm saying yeah be per shortcut straight answer straight answer hello hello yes sir yes sir ojina so ebo ozobo na me shawo ojina so baby yeah okay they will move na say the top for the motor of papa asofo ni bi wo mo nya di for atrofo omo teach say teaching we ya say de bia pa bia betimi adi communion na awotwe ni omo so ya atrofo bi ani ya ncheche acherechera for atrofo acheche for atrofo nyame shewdi na juma pa o ye no ko so no ye no sa wa amen nyame shewdi pa o dia ai ke no maba o je masa mafo no ba store leta mafo no me ni wa hia wa amen nyame shewdi baba o shira so mame so for mo pese nyame bo a yetimi ba Saturday kan no ni this snack no ye pore de na ma no tudwa o bibi kakra na so asene de supporting kitua bi ensa na ye ntimi nya bi ni ntimi fa metra TV ni so yes na ye church ni mo nkyere nkrofo aso kwa de communion omu nni bi kra omu nni bi o ma sori ni ni ba bi o mo ko Jamaica hina moko so for ni to omu nni so ye masu wom ye ni communion hina moko yi we nya me so do no he gwadi hu ye mobo do timu kra ye bia ma no krampo wa ya anye ni ye me ye kobu na tan na mo ama nni bi kra e mo de mo ye nkyere kwa ma ye dai ma ye basa hello yes sir. Yeah, good evening, Sofo. Good evening. Nyamin Shirao. Amen.
nyame nyɛ ɔkɛse amen nyame ma so amen pɛmpɛnso a nyame de waduru no amen wɔmfa de nsa nka wo ho amen itie wo a ɛpɛdɛ bi na anɔpa me itie wo ɛwɔ program yi so na sɛ me nsa de aduane yi hɔ a meyi firim sɛ tie wo nyame nhyira wo nyɛ ɔkɛse na nea ɛkɔ so ɛwɔ Ghana ha ɛkɔ so wɔ Ghana ha sɛ obi etie wo a etie 7 years a nka menyi ni sɛ nka nyamsom sɛbi nka bi a ɛbɛyɛ den ama yɛ sɛ nokorɛ ɛna woka the way a wosi ka nokorɛ the way a wosi kyerɛ Bible no mu wosi ɛkyerɛkyerɛ mu ɛfiri atifi ɛkɔsi anaafoɔ no nyame hyɛ nyame nyɛ ɔkɛse na neɛ wɔ mu ni sɛ Ghana ha sɛnea yɛsuban asi akɔyɛ no ayɛ sɛ obiara pɛntɛm obiara ɔte Ghana biara pɛntɛm obiara pɛntɛm ɔmo nim sɛ yɛka ne sɛ nyame fa ne boa a sɛde obiara ne wɔbɛsɔre anɔpa na ɔbɛka sɛ ne ba ne nkyɛn na ɔka sɛ daa mekɔn dɔ wii na ɔmesɛ nkɔtɔ wii ɔde bɛma ne da saa na ɔtumfoɔ Nyankopɔn no ɔteɛ nanso ɛsan sɛ yɛpɛ ne sɛ na ne ɛsɛ sɛ yɛ ne sɛ bɛhɛ na yɛakɔ akɔtɔ amena mu ne yɛakɔ akɔyɛ na mmom ɛnokorɛ a woka nti no nyame nyɛ ɔkɛse ɔnhyira wo ɔnkora w'atabɛn mu moba mmɔne ne yɛbɛyɛ moba mmɔne no yɛbɛyɛ nyame nkora wo ɔnkora wo maa mo medin di Kwabena Nkrumah mefrɛ firi tɛma nyame nhyira wo nyame nyɛ ɔkɛse Bye. Oh, shortcut no. Ekuye. Awo mu po ye wo a owia. Yeah. Asa watutu tata. Asa wona age fam. Ati. Je wo wa na aso na odi milika. A process. Hello. Yes sir. Hello, Daddy. Yes sir. Daddy Mbacho, good evening. Good evening. Yeah, Daddy nyame nhyira pa. Itio. And then what be in it? Amen. That is the suffocate. Okay. Amen. Bana what be in it? Papa, ya that. Amen. Na meta wa chira kwa. Meta wa chira kwa pa no ma ba no wa chile ma be. Amen. Because ya safumba no. Ya safumba no pa. Aka no kure. Yɛyera mo paa nti da de mɛba na wabie n'ani amen agya mo ne mpanyifoɔ no dɔbɔde na yɛyere frɛ yɛyere na wife frɛ wo te fie wife na friend okay why are da mɛba bɛ mu mate ɔbɔde nhyira bebree na ɔnyɛ wakoma so adeɛ ma sɛ wo pɛn kyerɛkyerɛ no ɛyɛ sɛdeɛ bɛyɛ a wonkɔto akra ne ntwene no Bye, Dinshla. Yeah. Yo, bye. Zainu. Hello. Yes. Matunka kasa. Me see me can't cry. Me teach you know. Okay, we more. Me Tony cause so for you. Ofana we more one botu. Me to ma bi la keshin. Communion, what then to one you are lo. Dabi anu yeshia, communion anu yeshia. I hear na ba anu yeshia. Dabi. Ni sani osofo ahawo. Be wale ho sa no ni. Dabi aye bi na ka fio. Ka be hye ka wo ye hewale obey wale kra. Ka be hye ni atichi ke ubanyo o ye. Keko tu ya yi. Aha, wo jina ke ko ye hia ni ubanyo ye. Ke be hye na afie ni ubanyo ye. Isana wo buka ya. Ya ba be tam wa hye kam do akọ. Ha na ka ba ya hi ni afie. Wa ka ba wo kam ni. E wo na kan. Wo bi Antone. Esa ni ma he ko ye store mi. Dabi. O fa ni Dabi, afile na kan.
One car here go store me. No ni your store kra je papani. Je papani. Morning male konkon le twa cafe community je na cafe le wo je papani. Ni wa wale ni wo so le wo sure. Edi ni ade atoso keke. Wo gbe na aka fono keke aka communion wine. Si je papani. Na kona. Aha, ufare na kan. Ade na ye ton communion wine no market ni entimi ton ne bled. Ko bisa so for. Ya no mo chire so for. Wo he ke bread e fin. Da ewo ahe ewo communion bread ke eni na nu efe so for ni sanefe. Sofo ni sanefe na kan. Esa no ya here store aka wa solution okeke. Ene no so ya nya ne biribia age se day na ya de ye no edu answer. Ha. Yeah. Okay. Ora we yan krani ntimi nka ne se nkyira obeti ase. Enkranfo ye homowo. Homowo no mo ye no. Homowo no du answer na nkranfo ye pepele. Se wadi de be chena se. Anya sa no mo ye no. Mo ya na kan. Bon mo shin. Wa fi omowo asana edu a ye woda na modi ye pepele asamaye. Ade na pepele ni enya wo store. Dabi ye wo store ye wo fie. Eti sa na Nyankopon so de na opeso o che wo se communion no du ansa nya prepare communion ho ade. Te nuru ya obi enu e so oye hu bibia. Yeah. Ana obi de wa ye de akosi store. Do akoye akosi store ni ye fake. Because they na nuri. Because Nyankopon de no sit down ye be na ye yisu. Uyisu wi ade kia de be kan ye nhwiengu. Yeah. Ye fancy ho. Eti dia akosi store na si how many days? For how many days na si by 1 month, 2 weeks o. 3 months. Ibi o kwesi 6 months asana wokoto. Ndi ane fanta nyina ye pe. Ehi. You want ka e go do. Ufane da bi ka he go ufane. No ma jo ni mo. Amen. Okay. Amen. You. Hello. 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 Hello, good evening. Yeah, good evening. Bitio Wadaruma. Okay, so Mike Mitio. Ever since I knew that I was to meet this message, I was good on your we divine here the church. I'm ready here, Mobo. Amen. Bye. Communion once in the year. Exodus chapter 30 verse 10. Exodus 30 verse 10. Koso. What's it dear from dear? Yeah, dear we so. Our nibidem. Afida once in the year. Ye ni na nopa. Mo dem hwe. Adiri twi din the brofu din the Lord's the Lord's Supper. The Lord's Supper. Your family brofu kasem. Okay. Your lunch. Your breakfast. And your supper. Yes. It's like a breakfast your time. And a pediani. Yes. Lunch air time. And we have bread. And a supper. And you made I did in a last supper. And you made Mudina Napa. Hey. Honsi Asemu. I did in and you made Mudina Napa. The Lord's breakfast. I made the Lord's breakfast. Me say that used to be fam. It's also for the campaign now. To be getting it. Yes. See a shino. Hello. Hello. Yes, sir. Good evening. Good evening. Lady, the other can say I'm sharp. Now, I some back one person beside it. I saw now, Bano. Obun pa this year, now, I brought on person boy. Obua onim, Obu also onim, Wabu and Naguso. Obua onim, Mark 7, verse 7. Mark chapter 7. Mark 7, 7. Verse 7. Ebi musu di enye. What's it? Ebi musu ade ne kwa.
What church and some in the past? Ebi mu church and some me say we ye bi na me koye bi. Mu church and some nipa na ahye. Maja Nyankopon hye. Ana ma to Nyankopon de na den atwene. Ana mu kura nipa te. Ana mu ko fa nipa de abram ti. On ko fa dogma nipa church ne bram di a. De be ko so ana. Ma ya de pa. Bi nam internet na fa nkyerɛkyerɛ. Ma so de ma. Bi nam internet fa nkyerɛkyerɛ. Na we bi eni wanyama bebre hu. Amen. Yetimu sa so forma be die omo nyama mo ye nyina fa nyame kwam. Omo mo pe na mo de ye nyama because so hwe mo nkyerɛkyerɛ ma otimu sa mo tu yegu. Every first Sunday of every month we are no side. Wait, and to come in and see baby no be in church we blame me. And say ne. Me ba me buy group kase pa so kase na in church we be asim. And on person me yeti to mo ti o mo tie bi pa. Seven and sitting and the mayor Sanchez way. Na kanya church me di beni. Na this apa na edi ha na re omo person be from be say juma we nyina na omo de aboa en. Oba de nshira won so. Ani we de da na mi nshira pa e be definitely me aboa so. Amen. 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 Ye wi obia momode en kaka say me me abo chena ba mu a. Che holiday. Holiday. Ye me teachings. Hello. 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 Yeah, me too Kawada Makasa. Good evening. Oh, I'm watching ye, ready woman will be so much in your watching. Bye. Hello. Hello, sir. Yes, sir. Good evening, sir. Good evening. Nana, what you need to preaching over the minister of Yiba. When you answer, mommy. Because of a different for the incident, mommy, quite sorry, about Mammy, one of the representatives in the UK. Okay. Mammy, hosted Pastor Siba. Okay. But because of suffer back, you know, was them away. Oh. And you know, the sort of mother count in a way. Amen. The beginning, I read my platform. So, amen. There's a lockdown there, the Vano. Amen. I bounce my well. Amen. And it's a dance man. You're from John Quack. Now, it has already been this word and some of our Omaba, the Mobwa, Daddy, I saw not what they are so in the Hammer. Amen. You heard about it in the bay. Right, it's a minister. Hello? Hello? You see, men could communion now watching now. Men in the Bosmia chassis. A Passover, no more than the communion. Omoham. Hello? Hello? You prepare your home. You prepare your home. Dear, I feel the dinner be do. If you teach him, I just say, I come with me and say, na Passover be do to prepare home. Every week. Body bang. I saw be doing that doctrine. Now what to be so we see when. Say you put na kwaye papa mpo aka ha me. Kwaye papa mpo aka ha me. Akoto vinto. Akoto blodo we abubu agu fatraza bottom. Akwacha manya memma. Hello. Tablodo bien na di ya say kamu ya kamu fa team was we. Different from base blood. Hello, Daddy. Good evening. Oh, but your friend Patrick. Yeah. Because if he adenta. But your question I may be saying say Passover now can Apostle Paul cause mundine dano. Said dano one chide. Nti eno so count na me to me no madwen say eno so count na mixi asofofo no na won so wontimi nka no krankyere be Paul can we verse munni dawo o se de biara mubedi Paul de ko yisu de ayedidi
wa menti yia no bina bisa se Paul no okasa no na da bia no odi David bisa okwa se Paul na okasa da bia no odi okadi ose na da mu bedi no eti eso mu sa ade ni kitani de ekitani yia Yesu Kristo ni asiafo ni wie no wo ma ni bia mo David Homa kwashia ngodi biom. Eti okase de biara no a ana me ye bibi e kire won me kire se fa ne se me ka kire se radi adom na se 6 match duru a 6 match de biara ye be di 6 match bia de biara ye be di mi birthday bia no aya abra me ncha wade enti o kire na beba I just say me birthday ni ya na dey it is only so why the de bia no use ye wo no and you just watch na kodi na mo afina ye di ne da ye si no ana na Paul kan wasam no yes I don't just say de bia obedi de bia na mo bedi no I don't just say ochna kodi na mom eda afina ye di ni eduro no wow o di bank remofo mu omo de omo kan wasam no omo de omo sala yeah the obi won kremum no ka se de bia na be sala bia no ba ja ponche na mo a no ochna na okose dantu kwa ja ponche David ha obeka Joseph me se de bia ye be di sala no ti de bia ye be di communion no de bia ye be di no chasa afini ye di communion no ni day nu sia ene oku check afini mu so a enye day ba ko ne di afi we betmesi Monday the next year betmesi Tuesday next year betmesi Wednesday sa na wo birthday so te o birthday and see one day Daniel wo na Wednesday na esi what obo o Wednesday born and so e secretary e kwa na be si Wednesday sa na te pepepe to make me do birthday our Thursday no obre yan wo Thursday afini day na ko si ye no ana odi di ye and no na Paul kan was say da mu be di no and no just watch na kodi amen oh amen. Apostle, good evening. How do you say? I'm sure you know power here. Amen. Because me busy say communion no. Ni kura yellow no yellow ndi wosi pineapple na ba ko na yedi ade. Anu ye bobe. But my sorry me call no na me call Ghana no. Papa no so for no de champagne ene na ye na some biscuit bi. Eye allowed ana say enye because me dey won say me nim nyawo na wo church na me hu a nti the way ni the war ho sisi ane communion difference be ne wo eye good so be use champagne ana say the be use odi ene mintimi hu te ji so chechire mu na ejade ba ko no say o say 14th Abib na no so ne dia de 14th Abib mu ni o bit ma chire mu kakra me atias Pacho read English Bible in 14th Abib we yanko Esther chapter 3 verse 7 who read it we are be read one way sunya who read it friends 3 no who read it what we King James version na second read it what New Living Translation okay Maunya Esther 3:7 Esther chapter 40 Benwani 40 Nizai Esther chapter 3 Nizai verse 7 it reads in the first month that is the month Nisan that's the Hebrew word no yeah Nisan or Abib Nisan the Nisan no yakwa New Living Translation so in the first month which is the month the Nisan or April do abechirem say Nisan no what can twi ni so be ka kire say ye we twi ni so Esther chapter 3 verse number 7 osina bosumi edi kan no ene bosumi Nisan ayo for this what the be twi e fa say dey o for this di kwa English month be April enti eno ano no to a my month how many day aye didi ejesia month no we calculation no about 14th Nisan be si no and day na any day na say we dey mudi the calculation na be 14th Nisan be si no no akodi was 14th Nisan e bit me Monday bit me Tuesday bit me Thursday Wednesday sa it is a day na Paul kan was say da biere be si no 14th Nisan amen yango. Hello, also Patrick, good evening.
Make us a free Germany, Uncle Bensini. Okay. If I show me person with this, I say, a radia di no. Say, Obi Yare, a winny fee. I saw for it to meet Chiribi. And the cock of man when you fee, a money ye, ana. A beam Yahano. I'm sorry, I make on ye dino bosmimi and some bosmimi and some. And also, saying a Bible no a kafa. Me buy no dream finti, Miss Robbery, Fatchemina, ye correct home so mammy. Enna a subono so. Yaha Germany hano, Master I make chrono, your bon war, swimming pool mu. Omu boning in area, na umo bie, na insuno atnico. Me pacho, and also any insutinimu diano, and so near bay na a womb. Bida Sibibri. Bye bye. The Munya swimming pool. Cobus was to Tim. The Munya swimming pool. Bible see a mercy. I will see a tin. Into Kai, Ecclesiastes chapter 1, verse number 7. You are no kind a John Matthew chapter 3, verses number 5. Near the Maunia, chapter 1, another corner. Verse number 7. Was it in Subontin Anthony? Was it in Subontin Anthony Cobodane? A Subontin Anthony Cobodane? Anthony Cobodane? Swimming pool body. Swimming pool over him. At Tihano, maybe a Mawa, a 2-4 ball. Swimming pool over him. Which will be a dear Mubia Cobodium. And I'm going for Mantam. Asamaba. Asamaba, dear, and young Matthew chapter 3, verses number 5. Matthew 3, verse 5. I said that was Anna Jerusalem for Jerusalem and Judea for anyone I want your down when you know. Free call Johan in China. Free call Johan in China. What was what our money? No, what come money? My born was soon. I was Subontini Jordan. Asubontin Jordan, reading the Bible. Yes. Asubontin Jordan. When you get your boss on Zoom, you say, wait, I bred in media don't come back to work. Oh, yes, I have a Missy Wabo swimming pool. Missy Jam, and you too. Wow, Bob, I see a more sitting, never Bopum. Yes, make your crabby. Matthew 3, verse 5. We are reading from the international version. Why was I get your boss Subontin Muntiae? And the Colonna by COVID-19 by yes, it's who you to seminar. Who you to seminar now? Now you to running water. Running water. Never wash anything you to running water. Anything you go pass the cobbles on sweating. Yes, running water. Running water. I said, David. I said, Baba. Call the new idea. Who ruins that with running water? There's what dear. What was in sweating? I was in a bono. Swimming pool. We are not running. Okay. Okay, we are reading from the New International Version. People went out to him. People went out to him from Jerusalem. From Jerusalem and all Judea and the whole region of Jordan. What? Confessing their sins. Confessing their sins. They were baptized. They were baptized by him in the Jordan River. Hallelujah. Amen. Jordan swimming pool. No, Jordan River. We are mobile. Amen. John chapter 3. John chapter 3 verse 22. John 3:22. Yohana dance die foforo. Yohana dance die foforo. Yeri machire no. Yes na suafo. Yes na suafo. Eba Judea asase so. Ono won tena ho. No bon wasu. Why? Na Yohana su basu. John the Baptist su basu. Ewo Enion. Ben Salim. Enye Jordan kwa ne basu. Ti ayo be chebie wa. Efisa na suasu pi ho. Na suasu ayedan pi ho. Ensu atritiri be ayedan. Aha. Eti su atirim na ko basu. Me sa bebre. Me mfa nyansa wo yansa bia me bata ho. Ana se ye nya bi gu chansi mu a ye betimi ayi bia peto so. My brother, baptism na kasa ye Greek word means the baptism means to immerse. To immerse osie. Eti e dunu ma yesi adan. Yes, you are. Hallelujah. Amen. Obodi ne ura agunsuo num. Ti na say ye running in Sweden atene. It is spiritual no. Ye chop for the Jesu mo bompa ya. And so the blood of Jesus, the blood of Messiah, the blood of Yeshua. Enti mocha no ye do num asese. Yes. Enti we do ye bu meta jam na pe. Hon konkon scatter area ho nyina. Enti obi ye di be nunso biara no. Ne body no ura. Yeah. Our blood nim.
it exactly the next person or banon sono as this or babato and them say asli quanti and no pass or battle on so many new man so dia rag na besin ko man ko bonu simi pum na ta fa ko the baba last one the money die the baba last one say ya de ba wona mu ya the baba last no o we was so be abo ya say de ntwam ti na me ko fa corona na ye de e ba everything you see you today running water I just use running water e do the ban spiritual no sana asubo no so spiritual na tia yes sana so tia ya komika chapter 7 wow te say tiri e ti so tiri ekobopum nukure ekobopum yes sakobopum dia ti babo na Micah chapter 7 verse 19 na wonu kwaso kobasu opum wasna ye hu na obesane ama ne yem ahihyi no ama yen osi ye hu na obedai obesane ama ne yem ahihyi no ama yen obepipa ye mumu yo nyina na watu ye mboni nyina agu nsuo na nsuo dia dan akwakupubu apudan ebununum eti ya ohuru ya boni gu nsu atininum na nsu atinin Jacob nsu wam na nsu ni Jacob dan apunum eti uni rise okohia wo apunum menko eputafa ako ti no ko no bo asocheba no asasa na chiwa dan oni ba bia akọ odofo mum ye nsu ababo mum ye nya me fo say and also for me fo say and abodi say ya also for free ba ni suko o fo say dia kanyankopon say menka me fo say nyu wanye ba bia kire ya dwen wo ba bia kire ya dwen and say be obi ni mobile phone aba sorry na ye dede and ye che age say etwetwe aso tie anye bibi ni afantare down na wa twegu so switch off your mobile phone and I adwen kire and wa kire we anye doctrine hallelujah amen what you say ba de dia ma ye si ani so no de woni adwen kire bia dey awo ho tie bi ye tie babo no yes how ya woni ma bia eno de obi to ache wadwe wo ho so obi aba sorry no I'm going to where you call na so npa nfa kwatrase ye be ni na call sam to atwa say te de ye ntro ye nyepue bi fantalo ye ntro so switch off your mobile phone do na so de manu adum phone what de we shall say when na mo kire ma dwene ye den e wo ho when na kire wadwene wo ho na nye di nyako pa hye to ama he ana ba kire wadwene wa ya wie e already made muntimi nya ajaba bo to na ko pakrasi na dey na to ha chat be me bia na nya dey na ni abre ha chat be me bia na nya dey na ni abre. Amen. Patron, Christian brother. See Christian sister. Sister Charlotte from Maryland. Apostle. Where they me friend watch. Nyaminsha o. And their contribution and person me yebi kaka. A communion ne there. Makwa sorry be Madam Fubia Mamia Kojana sorry be moi. Omo de no pode isi sorry gate na no nti. Don't be the communion. Omo rema udu hanwe yibako. Omo de bread not to wine so and ya pass up my cap on kitten into Roman where you dear now cottonase into do what say be not often bomb pay we are no we are adding the aconana or the bread not to no one wine neguso into a sorry moon sign church any there was say Christopher you soon ye pa na brother back so no so we do Bible and none no war pokiasi preaching no ye who na chakaka I hope so no so no ye ye de nyame asese ye humu nyina ewo asumdwe mu ye de nyame ase amen hello good evening apostle good evening we de me chia me ma moni ha nya djuma pa mo ye me chia bibia wo me kasa free Italy me pa cho apostle we de mpese me nso me bisa question maybe sa niema mienu bi echema dwen pa me Romani by mpese mi hu me kwa asore ya sofo communion no oyeden wo mo chewi a enkaye no na o ma yeden wo ma san de akoto ho na de chia no wo ma san yeden wo ma san ache ede amaye me pese mi hu se eye bone ananse enye bone because eya oshiraso ba oshiraso wi a eya onyeden wo mo nkwa na eya Yesu moja no mo nom na communion no ma yeden wo de hye nsem pese mi hu se eye bone a ena ne etoso nso no me pese mi san hu aso dem na yeden wo mo boss wo mo esan so no edisi adiem na edi agunipa no pampam sa ni ma mienu no ekire madwen me pese mi hu se eye bone a na se enya ena edumre bi nso a
almost adding so adding a fire mamma so. Timmy wa ni diem say and how not so bit me achremia. And I remember men so no more so per se obisa die bi. O per so can you tell no translate ya man on ti. Cosa vuoi chiedere? Buonasera, io le volevo chiedere dove c'è scritto nella Bibbia che il sacerdote non deve essere sposato per essere tale. Mpacho Italia o kai no nyina se nyina ne se o pese o se osra o pese o kire no Bible mu ba bi o ma kire se Roma asofo ma o mo enye den enware eno na o se ono nso ade a kire na dwon o pese se nkan obetimi a kire no a me da se nyame hira the bie no Nyankopon ka se Roma na emmom no na ya hye nkom ato se so de bi baba o mo hye ne be kire se obi nware o mbesi awade akwan eti Roman fo na abaye o doctrine se osofo anya den enware ye si awade akwan o ma si awade akwan ama sofo nware eti ho no Bible na se no ka no ayo mo na akofa sa doctrine aba enti ho no they are very serious because Roman fo o doctrine o me ya word power no o mo hye no ma kofa beto no and na be Christianity say Christians e bi mo church o mo nam sesi a ya men kan Timothy nyanko 1 Timothy chapter 4 verse number 1 koso atrechirefo atrofo o se atrechirefo atrofo etifia sem no na hohon kan pe we o se Holy Spirit na declare sa de we echiri na bi mo se echiri na bi mo no ebi me fa na ebi mo de na da hohom ahonhom ne chire achoma firi ebe chiri be bebre fi gidie no akodi o machi atronkontompo o mo ja atronkontompo na be ye church no wona ehihye etam ho ehihye wo wiase nyina be free sankrofo num wo sia wade kan ka o be sia enti we no ayo ehihye no mo de be si o be sia wade kwan aka se obi enware tuba komu no sa asore na hyemra se sofo enware so na hyemra Nyankopon father ware na wo hana muna ne fane bamra so ne hana onwo nobody bamra wa me remember no me remember ya di anko wo ne be bamra mo amen amen mo de si enim se mo wusie oh ya ne mo wusie ni pani su na mo se mo nwe ka kwa mi e ko ba kola bi asu hwe kwa ya fa so ko ba akola we enu kwase e ba akola asu we body be no dia hwe kola kete body be kola wa fun pa fada na sa kola nam se wa ye fada ne boni o ya wa bi so eti wuchi obi a wa no wi kra ka ba ni sei kola on shi wi da kola on ma gamanda na wuchi udini a odini ma nunzio no sei eti we Nyankopon chi akire ni everybody we have a amen oba dia ma hedi ase na we din so ka obi mo maso njo no de ka mo maso no aye sei ebi subo no ebi so subo no ni sa bo cap no a no o de ayo mo maso cross ke de o mo chire eno ko school iya ma ku se o aye dey wetwa ye o se aye dey ti so for no we team ti kwana kwa collection ba dia man ti ase ma na ngo sra mra so ama ye ni so nti ayi communion dey my brother men fa nye joke men fa nya gro Nyankopon nim nye nti o de bai it so we so follow them be ni say dem pa dia mu problem yes men ko di pacho yanko hello yeah praise you know amen hello yeah me too nkan nyame asumdwe nka mu nyina nkan so Bajo me asa free Italy. Efrem ya obeko. Na bajo me question me no na mpese me bisa. Kasa. Na preach na okay na about communion. Na we say once in a year necessary. Na Bible no say that group yintiapem. Tano omo amuti to ato no. Omo ya wrong say omo jaidi ana say na me question to school no say me no me bro 18 years na me yambo asu enya ni communion ade ntia bi say me pese me ware
ansana mabosu ansana makwa already di nti ano so bone wo ho ana the question you know na go wale answer asom nyame awue uwe me every time me di communion eboasu bia me nse me ebone a enye kwan paso nti bese me ware na dey through an man funte na yesa won sakira wadwen no Pati, na won sakira wadwen won sakira anka adwen sakira ye process o wa di sakira mu na wo dey prepare eti wo dey also twa wo di bone a na ko boso beti tewa wi a why no ama answer why Ati utia ye o kasa free Italy na first one Italy na rema the first one sir obi obaye communion said your pay biara no na mfa je nyankopɔ ahyehye to no mo amudi ni na awotwe nyina mati nde madi ni said yense 1 Corinthians 11 verses number 8:28 1 Corinthians chapter 11 verse number 28 what's mo di panin so examine yourself I said what depend on be I said on kro na no be do dinu said yes wa be dina banum no said yes I am man for kase the all dinu na ho asem the all ye no so aye said yes dinu di atemu ba o ye mo bi akodi anom na dia o di atemu aye dan aba ne ho so efise wa mu ni padu wa udi ka ya de wa mu ni padu wa nti ase entinu wa ko fa de bia de be jama blood no wa ko fa de bia de be si blood na nan to wa mani pa no be gini so afom yes how dey controversial but I want me that me obi anye ne dia open see ye exams ye tro yenye say wo what saw them out me smith ma saw them yenye exams obi a tro ti ufuso be twa afako hello yes sir shalom da ya wa shalom papa obade asumje ankamo amen where the ubeni justice 7 justice Spain okay where the wa bomadi awuram Spain but so na meniaje ama hunya meyo amen that's a pass o man no kwenu entrani be bia USA na de meniaje de epa na na ekono amen amanfo mbo sunsun ye amen the obade yawe asepa anti papa media minimum na de me ma ka metiefo ina ati mu ase se obia mre no wase amen efisa obade yawe asam na wo ka no ayekronye a infromi bia den animu amen na de mo wan say omunnimu kanka omunnimu a anka wo kasa anka omu bebe fom anka omu ayaso ebi omu aso no mo adwumi na etie nsem niye obi abafam edro bi akadem entino enim na omunnimu ntia so omunnimu Ghana fo na wiasa na so omutie wo so omunnimu a na anka omu fo nsem ni agro visa wo nsem no musa no ho ana ukowu obade nshira wa ana asofo no nso a omo try wo no omo nka asema progress kan no se obi odo otan Yakobon bia no odowuo oh akati ayage hello we pemu ntwa Ghana for Apostle Namisamo Bible readers now yesterday amen me pastor me pese me bisa like apara odi how many years now I was say obviously very good akwala nyam vinjia dunsia ko nyina otimi bo aso no papa ne bone a ana obo aso me pastor me sha o pastor no you pastor best pastor ko you want person then many problem about inshira kwacha kola kete ko ba kolesu sadem obi sadem ami gidi ana ne obi gidi mo obi
Esubo ne me de frank kakra bi na obi bisa na mbi wura o minya esubo teaching si o. Debi. Aha, tikitu ebi na mbi wura o. Ti besira bebre. Ti wo mo funya ni sama we me esubo teaching. Hello. Ne papa. Hello, Daddy. Good evening. Daddy, me pacho me kasafi akutialai. Kumasi akutialai. Daddy, na me pacho me pese mi bisa se communion. Se yebedi communion wa. Maybe me kwa asori ne de se yebedi communion wa. Na sofo ne aka say baby e wona obi anyina so de. Ense Boniface animanimu na jina so na se Boniface na se Boniface nyame de me chew nti se wo se Boniface ne dia obetime di communion ne bi na de me pacho mpese me bisa se communion ye wo mutu ana ye wo normal communion na ye wo ayi communion nkasa wo ho e se eso futimi ka se normal communion de animanimu ye obetime ase Boniface di but another one ne de oni de ti se wa pa ho achi ansa na watime di ti de me pacho de se wo chie me mu na me ti sawen mienu na se the normal communion as of baby madu I'm opportunity communion no madu normal way send madu emergency baby ma say do no wow now your body communion by you living our 7 day there ye mention communion mo kan tin ye so ye kadi communion ye de nim ye Passover yes entwam and also for be mention Passover as so dini say communion no abeto no odadamo yes odadamo akwadi na watwe o friend Passover na o ti di Passover ye di na watwe ye di bosom yansa okay then why be on woman mo a and odi communion bra mo ye di woman ye na ye di enim no Bible say Paul say on no abeda ni twemu dan and twemu dan so yenim say twemu dan no so no wo na watwe oh twemu dan so ye de ba for there once in the year Krobia wana fashion audio yes Krobia fashion audio once in the year a feast oh Krobia afashe kro bi di kra no a feast o bi di once in the year na dey the Bible ne ye die si ho no de a feast ne so da ho na Yesu be wu ya asesa am fe na watwe bi ebedi busu bi ebedi and the person be some question say and the Passover be na mudi no anu kropo na mudi no busu ne kra no mo mfa the rules and regulations in yadan say wo kodi na ba woro na wo mfa nya djuma somebody we friend say bobeni ya no mo mfa nya bibi obi bia ni sabe ka bia no de yo so bolo na ehuna man di na nzen I have been asofo na dwen oh yes hello yes sir shalom yeah shalom me pacho yawe ishira amen na onyo kesiye amen on pe jan ko dun tempen so wan kasa du honuma pe kasa nyame eye on fe unti honuma amen me pacho preaching akama kuma because me so wo obia like o preaching to one in the Daniel Apostle Daniel K. Nyako o de ni na sorry we o de ehun why okay the way I preaching no and in the preaching ni na akwa the same thing it ama preaching no akama kuma amabro amen kina msinya mi ensha no nyoke kino pika ko de pesa pero wasi dun kranche mbadi njira Sabbath churches ni bia obi se bi ye homeda sorry di communion mu di Passover stadium communion na they will follow the Roman for the abeto na afum ye nuanum bi no bi kran ni word original date no abi mu di bosumi yansa bosumi sia ne we bia bubu blodo go fatraza bottom na odi koku nyamema na wani age onya research hello Pacho, good evening. Yeah, good evening. Pacho, grave na ye communion on so no. And no, ye pa na say, kwan ben ye fashion ya ye de. Ye to, o krabo sabeka.
Ye nua bi Ghana. Ah, me pacho, ani je say what na with the ya so bi ani so. Evum so bi ani so because otoye na no, e ba ye na no. Ade na say ne ahehye no no. Eno no according to the Bible no bobe no wahu. Eseni dua no so a Yakobon se enkwa wodua nim. Ti na obobobe din a on tiwuja. Bobe no eseni dua no so a ente a still enkwa wom. Yeah. The moment e betin esisa so bebre eti eno Yakobon person che say eno no nkwa wom eti onu nim ne enti a ode sa bobe no esi wo se emfa. Etu kan Genesis chapter 49 and what say ahode obobenu me share that you teaching no me che bobenu ahode or this is gina ho ma bobe yes Israel man no ka wozi a or this Israel man gina ho ma bobe nti bobenu die me sere wa mo me ente bor Nyankopon twa di ampo no a o hira ba kwa no hira pem yen ti na sam na se ono nim yen ti a odi bobenu si wo se yen fanya na ade mfa ma Me pacho me se ka question ni so say church members na amo frɛ yɛ sɛ ebia yayira no yɛsrɛ bɔ no fɛkyɛ no sɛ ɔmo srɛ bɔ no fɛkyɛ wɔ radio so na ɔmo san kwatena da adɔfo no ne ase a ɔmo so no nsusuanso ɔbɛn na ɛwɔ ɔmo so sɛ woahunu papa no duonim papa no wanyɛ bɛyɛ bɔne ama wo nti wohunu sɛ wo fom na wɔ Daniel firi fom no nti John chapter 22 John 15:22 John chapter 15:22 verse number 22 What's it then? What's it say mama me kan kira wa say mama me chechire mu say ya anka wonim bone anka wonim say ya bone na afa die ya chire mu yi no wonim na akwaye bia mu pe woni obone ho anu yi woni obone ho anu yi eti wo kasa na wo firim ana say mo betra se wey eya so ne bi ene ne o man kwasa yi say papa yes so topic wey di a big controversial beto nti ye pesa wo ye nchechire me ye hu no ma chechire mu ano mo che say min tichi no mu no wa me pesa e papa so na hwete me say kameka say me da go but the beye dem panyimfo no osofo na etiase so obesesa niema but panyimfo ni bi entiase enti no ana say be teach no one na wo nyina no eti no hunu say the osofo na dane no e di akọ no anya mfom so kwa so say kameka say e fa ni nya medi machi dabi obakofo minti min sisa membe so me va just say I sorry baby e kwa wa sorry let's a communion time so na say we media but so for you right that we find a question na na we jane per man dabi o communion wo po o say examine yourself to no examine who so ntimi ndi woni right o so no aso no hwa ntimi ndi ndi so for ni to me bia na mo tran na so oni no wu a owu on bonim cause adia esi ni kwa mani nkodi aduane no na yes still da so wom ana wo so aso bebi so nim say de omo yo no nya papa na so so tena odin na ro omdi a na je so odi ani frafo achi wo waje yo say enya papa nti nkodi na adi omo achi ye dan yeah that's it me be the answer na baba islam matter about Islam. Hello. Hello. Yeah, me too Kakasa. Hello. 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 Yes, sir. Yeah. Shalom. Yeah, what shalom? Oh. Me too Kakasa. So na design. Obadi na dum obaje wanya kwa ewura mu di aye faso. Na ngofo jire chire. Yo, me sraw bibiri, nyame nhyiraw. Amen. Na adia ba ko a o tinkin sinyina no, yesu ye ehumeda fo no bi. Na me sraw pa last na me shepe me sabe kan wa na me sentiment kan ho. About the clerical. Okay. Da obenya ho no mate ena fa ataria tintina yesher ena we no guso no ya eno so na aba be kire mu kakra na yi ho se mate
Say me sharing in heavy. The my bitch why? Because better why? Because I be about when I'm say soon in the about Nicoliatan. Two person me church me say and say me I am me church. About Nicoliatan. And I'm so person me church mo me church me say and say me church. So bet me a church mu to see a church mu kakra. Asem na person ka chire me. Me preaching that about Nicoliatan. Me preaching about Passover and way. Udi will be manadi for no baby samata dia wasem. Oh, Passover no pepe. Pepe dia tobo. Topic by topic na yako. Topic by topic. Watch it. Martin, I don't know anything I may say. But according to your speech now, I say, me church them says and me be them business say, me church them. Now say, can we church them? What am teaching about Nicolia? Why? Hallelujah. About the way I'm about why? Mama and Tias here. Unya 2x4 one quotation when you say, yeah, move some money in Babu. Hello, my Obi Mraso uncle. Hello. Yes, sir. Hello. Me tonga wadaruma. Apostle ni tuamu. Me juzo. Mi pese mi bisa mi question kakra yi. Dedi kan ni say ni oba na tie yere. Mako bisa na so. Na mi pese mi say mi say na me di communion. Oko bi so oba ase. Aba say me abosu. So body e all the mo bia. Obi ogidi bia won kwa so ko basu. Asuboni ye gidi ni bia unyina so. Ani apama beda oni Nyankopon ntam. Masa meto sini ni se. Passover no asem na uka. I am Passover no asem America. Yeah, me too. So for nyame nsira. Ya wa sene nchichimo me ba so for Passover no. Na when na omudi sa Passover no ansala Jesus Christ eba mpese ochiri mo kakra ma no. Very good. Na when na ese fata se omudi communion. Ebe yase wa mention communion dia after Passover. Yeah. Communion do be dia wo. Me pato boam kakra. On se Passover no. Ye hwe no. Passover no. When na omudi na the whole world na dey Passover na. The Israel for na Nyankopon di Passover na ma wom. Ana Yesu Kristo ba ye new Passover here dey e ma ye. The new Passover na page bi a kire wi. It after the death of Christ no, na fe new Passover no no mudi. What did you mention as it e din na abesesa no. E din communion na be dane no. Ama ne obi a ye ne say you pay it rules. Regulations a kita Passover a new Passover no ama ne adane ene atwim kofo agere den asisu say we na che say Passover no ensesai na mo nsesai abamu ni say odwan na ye de ba afode na firi ho ti Yesu na azwe ni zia na ni moja abesi anan ajazie yeah ti the new Passover ni say ye de odwan na bejama Messiah aye Yeshua Messiah no. Our 1 Corinthians chapter 5 verses number 7. 1 Corinthians chapter 5 verse number 7. Koso. When you want to kadada no. When you want to kadada no. You want to frosted we pity. And one man for frosted ye pity no. We twemu dwan Kristo. We kum ye twemu dwan Kristo no. Ti Kristo ni bejam o twemu dwan. Eye Passover lamb. Eye odwan no. Adanya be ye yagye nkwa Messiah. And the Bible ni che yen say odwan na ni ye de ba for every year. Ewo Passover no Old Testament no. And no na be Yesu ni moja say Hebrews chapter 9 verses number 25. Hebrews chapter 9 verse 9 verse wait answer na ko kan 25. 9 verse 7. 9:7. Osin de to su de no de. Osi aso dan na etwa to mienu no. Osofo panyin nko. Ana afida. Onko ho preko. Onko ho once. Ekopatama oman no.
no man now so the moja be accommodate it is a man did once in a year dear also for penny ko edan once in a year sana tie dia yen kohwe de Bible can Hebrews 9 verses number 25. Hebrews chapter 9 verse number 25. I say now one shall what say wait or the yes now can was yes one shall say or the name for the imprepi or no so ban or the name for the imprepi name said yourself for penny rules net out that no so penny or do be moja ko say or the enyani moja akon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  so for ya mean sira ma bisa aseba kona katu asopreko enti so for empacho apostle enti sisia no e wo say afi na sem sira Boniface na say di wo ken anya Boniface dey send every day everywhere bia ya sira Boniface ya bom paye na mo pa so ba no eye we ni de eye e wo ne bra ye didi et wo say Boniface na wo sre di sra Boniface say Ewade ba ye wadom na da ye didi pass over ni du a watimi adan akodi na sumdwem to siesie ohun sie yo it is often pato say obi e say pass over no an call we here na okon to see here man ni ese here ayamfonso ana ayamfonso because according to the Bible no do share ade ni ma ye no yanko Exodus chapter 13 verse 10 Exodus 13 verse 10 Why? It the atromdie so. O si di odi maye, atromdie odi amayen. E wodi prem. Yendi su woni prem o ahyehyɛ amayen. Afida ti do ahyehyɛ ye no. Do odi maye no. Enti so for impact o say asoma for so omukọ pass over o accept 20. E won so omukọ no so omukọ na afia na tama you. Omukọ na afi. Very good. Omukọ na enti. Very good. Hear me. I put the Bible no. Passover no. Udi wia. Over 50th day, a Pentecostal day. The years you did it, a Pentecostal day, Nico took us no. The 50th day, and I uncle Kuribe here for us. Like I said, I'm follow old one. Paul become Paul could the Acts 20. I will quote trouble me. Can verse 16. Acts chapter 20, verse 16. Cause what? I said, now Paul, I can say. Paul can say. Obesa Ephesus. Obesa Ephesus. Now I'm telling you, Asia. No person beche we Asia. If you say. No repentam. No repentam. Na se betumia. Na se betumia. Wakodu Jerusalem. Wakodu Jerusalem. Pentecost da. Pentecost da. It not opo deep or deep Pentecost afashe ni tum. Ujinya deep Pentecost afashe ni tum kwa dia. Unyi na watch da. Yeah. Pentecost ya afi. Go Pentecost no so ba afi. Unyi di Passover utimi ni Pentecost. Afashe 50th day ni da. Apostle, me that you miss that. Pato, we dey me how kakra fache me. E ya di se me ine pese isi ade ku na kuru fache me kakra. Okay. Enti mpacho se bia, o se se am nyema e nyina na secretive na ye. Nyema na isi we ni isi wono no. Ye de ye no enye yisu moja ba Israel for de omo di bujan kasa omukum no mo gina o de sense ne secretive. Enye Israel for nyina. Enye Israel for nyina. Old Testament. Neba Israel for Old Testament no Exodus chapter 12 no ojan no mo nkwafu na omkum no ka so mo fa ni boja no na oba bi twom afa mizrim ata na wabo no abo mizrim aka ina omo do ojan gina as secretive as ogaman chapter 129 na me koto da na ogaman wi ya se bonu kuro ni enti me pacho ntisia no yema ne so ne secretive enti se ade ne secretive na se bi atam fact say ebi anyama na oje sem me die jina ase Yesu Kristo wo ja ano so no eya na say so te jam be class ade ma no Bible be ho se yamfa ne figurative ade na odi ko iso na ade aye lebo me say ade no oja no ejina ho se Yesu Kristo patre ni Yesu Kristo ni ko because so kind wasi umra asedo di mo kwa simo mu ya fa ne sim mo oja ndo mpimo na si ni nyina ya adwuma o Yesu ho yankoku no pro na chi ni nyina ya adwuma o Yesu se na edi nwan ni funu ko na chi no but o peja we nu o peja kuruwa no o kire de wo kuruwa nu yente de wo kuruwa nu Luke chapter 22
verses number 14. Luke 22 verse number 14. Yeah, the okru when. Don't do ya no. Obetenase. Asomafo ne kan ho. Okachira mo say. Pena me pese. Mini mudi twam. Asana me huna mane. Na me semo say. Meri ni biom. Jida ye be hyiam. Onyankopon hiniam. Ofakura ne das. No kan say. Munyi yei. Osi munyi yei. Na muncham. Verse 18. Na me semo say. Meri num bobe abamu nsuo yi. Bibiom. Jida. Ebeba mu Nyankopon. Ono ni na so an ono nti na de wo cap num no. Eno na wodi gira wodi ama yen. Yes. Bobe na ba mu nsuo. Bobe di na wabo figurative no. So what you say? The figurative na wo kan no. Eno obo odin. Yeah. Eno wo cap num. Wa mabro be. Debi. Apostle, say, Samuel Berry Nano, you can't know Buma is secretive. Dabi, Mamika say Mitchell. Everything I say, Oko kind Bible, no, now watch them, no, Obamu one, the con, as Oko kind a year. Genesis chapter 49, verses number 11. Genesis 49, verse number 11. I said, then, or some the fruit, was sign the fruit, but was all shade Judano, or shade you do the baby if you do the maba. 2 verse 8, you crab, I'm a pa. Or say, oh, Judah must be able to be free. Yes. No, I said Judah, a Busian and your mom betting me. I look up. Or see Judah. One union may you are. One union may you are. O 70 hour time for 70 hour time for. What Jamamu, what Jama ever to him. Jatabani Yuda. Jataba, the Lion of Judah. Yes. Obiase Yeshua Messiah. Obiase Yeshua. Why? Hana Musuna would be beginning. Hana Musuna the beginning. Kotoi. No, Kotoi. Obutu said Jatani Jata. Butu said Jata. Hano Behanya. No, why the Behanya? I am Pumari free you. And watch the Judah, a bit 50 now, Shemwa. Jacob was Shankom. Yeah. To see, I am Puma. Every free you dance. Free to dance some. Na emra shepuma. Every free in free in nantam. The back was said. The back was said. A sudi foie. A man be a city, a man by the Ebaba, Yashua Pium. What? Was it or send a frumba elbobem? Or send a frumba bobem? Ne frumo bidio bobe ababam. Ne frumo bidio bobe abam. Nentuma bobe abamojam. Nentuma bobe abaday. Mojam. Tibobenu uchima the color no a show it is a blood. Yes, figurative. It is a figurative. It is a show color no. Mitchell. Apostle Mpacho, the old Kenyan no mitwasi pa na anka adi ihyam say adi figurative there. Len ye adi no say Yakopon ka say obonipa say nsiba le say Yakopon the image eni nipa na ka adi figurative there. Anka senior, many niska me be kra enema no afri. Me force na dos dodo. My brother, mean you. Me force say ni dey yin free o. Mo me ma babo ne nkasa nya me force say. Me force say ntina mo bi bo asu ofie no. Da bi. Mo yin me force ni free mo. Abi ta mi timi ya na o de ontimi nya. Abozo mpacho anya me face say na me kan pa say. Say Yesu Kristo no adena na omo no na enye ni moja. Ye nyina. Ati bibia na be jama Yesu moja. But say me say adena na omo no apostle mpacho we dey mencha me say dia me pese. On challenge me minim. Ya pese duru ho. Oh. Enti misala odi aya mpacho nka me personal bank me ben na ka ti be wo mu duru no ye nya ye ba na apenka me fana ye ba. E fe na wo pese musia de by the way wo chira de na what say me saji we mu you said the bear because ye the ade adi si ade na mu de e say e bia me kinchina because ade na no mo ye na nyi Yesu ni mo da o just na nyi Yesu Kristo ba brother o shenkom afa Juda ho no o menshi bobe no e no chira de ko ebeye mo pesa me fo say dodo ade na mfa petrol ko jama Yesu moja petrol na mo no nom na nom gas oil ade na won ko use gas oil na mo mfa nya Yesu moja ade nipa ya bo ade din ade na nipa no ade na ade ba wa ba ade ni din say use o tell us me ko use dia me we to wait me the gas oil jina ho wait me the kubansuo ejina ho dia ma eno tena bi di sobolo eye no ti do bi di sobolo ye no
ti no bi di so bolo ye den eye no to no de wo ye obeka se ono so onyanti odi so bolo ye den eye ade na once in the year it will be a church leader e so nya adaje say bia me prepare me ho aso sika oboa no ama hu say ade ne afi e de afi no de ekita preparation ti ne ye na watwe ho ba kire wo yes di ne boso ho ba kire wo na ma ye once in the year dia o to obo a e process but to obo kakra e bre ai be ye kwesu nya adaje ntimi ne unye mo pɛ me phone sɛ dodo me braso mama last way too na fe yanko hello enuanu amu platform ya musua dia na sɛ mutie apostle oko agima no enuanu mumra makomas na mutie asɛm no me ameka sɛ frɛ me Charles Nyanti meka sɛ free Spain me makome me nda sorry amekome me nda sorry me nda sorry na me vegetarian 5 good years and sana me bible tree na me nda so na me kono Methodist school mo Bible research na ensem a apostle oko eka ni nyina no me masua ni nyina ma asa emle bi atwa mu no masua nyina ma matimo me Bible tree no ma sa nyina na me fisa me free asol no muso no na sa asol ni guyi sofo ni wi no asol ni guye enti no me ba me trasa mesa akokosiara asol ni ade enso no me ko tranchire bia mu akosiara sum no mu anchire no mu cheche no timi se me ti wono mu a timi se madwene nyina ni ho me hutu me firi o me hu asol bia me ko up to now ti se nanu ya na otwemienu kura ma na mu se apostle oko agiman o cheche enu kura me hu ni first kura me twam na adafofo na me say no metie sofi na se metie onyankopon akoi metie ne ncheche na afedi ncheche bia ye cheche me wo satama na me kwa me nda sole no se di wo cheche me ko madwum pa ko madwum ye ti ma ma di na di propose na me nya sole bia me ko pass be se 30 years ni me nya sole titru bia me ko kopim se me hu sole da me tie ne ncheche am se yes me nya hu ne de na so ma je o makoma mu se me boss that day na nyina e bompa yese na me adini se beduru Ghana hon mo ibehu ekwan be faso me damaso tianuano mu me anya so nyintie no na kyerɛkyerɛ kronkron pa na ɔde ma ye no amen ya do ba de na se se ba bia ade ne nam no ya Nyankopɔn ma eti Nyankopɔn asɛm wase yes ayen kyerɛkyerɛ o me fo say de ade a me pekura meti o maso no Nyankopɔn kasa yo se me fo say me wonkyerɛ mu Nyankopɔn kasa wie wo agurade hu yamabɔ say ade yemfa se ya ye ni sky betime de basa wa so se be ye na dwuma wa fro se be ye na dwuma last caller kasa ni enko why last caller kasa ni enko good evening nyame asebe so ba ti mi setra kwa so le be mana ba nu kwa so shetra kwa so de no so se uka wuti na wuti wenu ma no so bone a atre ye de obetimi ayuti ana me ba to na so to mi nta no me ba to se oba na de bia o pesa o wale no ewo Bible mu se wuya no wedding ana se udin sa koma le bushafo ana abusua na ye oba ho ade de man why munya sorry sabu ne mfiri wo kina mo akire mo denden a de muntimi kra mo ya mutimi ya wedding 1 week 2 weeks 1 month 3 months time na mo boro mo ho koye ni wadi mani papa na ni mami Yakupon so for ye nya oba wadi ma wo ye dansini wate ate ase da ye be ya ware wo teachers mbati ase wa Yakupon fie die no ogitum wate asori ye ko shira so e betwe shira so ofie o nhwa nyima ye nkrofo nti na wa fa bed wani pii wa wie nya fe emergency alarm wuti ase emergency alarm be ambulance mu bo fire service mu uni ma meka kire emergency alarm fire service so people kese jaye dan ato baby enima mienu ada so bedu na fie na hye ana se obedu anu akodum ja no
very good but the ambulance so dey people no so kono obi na demo enema mienu ti no boss are in emergency alarm enema mienu ada so obedu kolebu na nipa no ayede wawu ana so obedu ono ye betimi agene nkwa eti wo so mutika mu na mo ba ba di mu anim pi enema mienu ada say ma ware no 1 month time 2 months time 3 months time mbaburo mo maguru aware ne ntam ana say metimi atrache ati Jawadi awaliano ese de no amamra na so eno ni nyago pɔgye tum ɔse kwaye ɔba no wade ya kwa exodus nyago pɔse kwaye ɔba no wade wanka se ye no wade ma sɔre kwaye ni wade ya kwa exodus chapter 22 verse 13 verse 16 verse 16 yanko wose so obi ko da baba so obi ko fu oba bi no person ogina wade fa omo ni tira de no ware ko ni tira de wona busuafo no ware no na yedan na ware no ko twani tira de ma busua awo papa ni maame wai na sorry okọ no ye tu di wachi aba witness say ya bo achi waware ya amagi tie di abasa dance fo Uma ya mu ebedi. Na that important ana me pesa na me pesa me pesa bo no so e wo ba du mana. Daddy. Ball. Me pesa yo. Somebody again. Ya goodie. Aya goodie. Tiago kan sie nyako pompo kan sie. O da kan sie gina ho e ma yan Corinthians. Boxing nyako pon nyintum. That's what the kan sie on. 9. Tipo 1 Corinthians 9. Also 9 verse 20 when you go. Verse 24. 24. When we say. O suppose when you say. When we see America kan. When you see America kan sports. O mu nyane to America de. O mu nyane to America de. Na so ba akofo. Na so ba akofo. E no nyankudu bi. E no nyankudu me bote to afa. E dia ye. We bi dia mayen. E kan sie no. Ha, kwai. Sara so na musu mutum de kala. Sara na Jesus ye o Kristo bu a. Yesu ye nyamesum ne emfa ne se ye to America obi o ye sports. Na musu makonya bi. Ne yesu ye timi nyamesum na bi na mi to America. Obi je otiri je o park so me so dia ni asanka na me ye no ti tumrika na me yiri me wo se metimi enya meda yes e se do tumrika our sports stadium prison be enya meda etimi so me nya me sima me ka me prison be enya meda that's the reason why ti amanya makofa ni mienu abeti a wo achiri wi absumi wo achiri ye nyina yeguso ye chiachiri mi me ni bra bra nyina no why what was what obi o si America eti obi o tumrika no oso ne ho no ma nyina o ye no se obi ko jogging say no benya stamina what do you do nya botire say na botire say na nsa ba dan abeka na yendie de ensay say me yiri me ho na me fa no kwakwa no na me yi adwa no kwakwa mu a me nya botire nya dan ensay eti good abade nshine amen no ma ne ngosamla yen so amen me de me tufo na me tu shabre papa so pa so yes man no get yie mu a passover ani yenyire kuram to be careful so wo ye na se sawadwene men kwai se de ope men yisu before say mata ho men fa me full say nyedai ema na yiri de me full say ye aduane ma obubafu yes o yiri o de me full say aye aduane ma wa obuba dan ebefu wonya briso penkatin konto na de me full say aye ntri wan konto ntrowa nkati kontonu onu yode ntrowa na ye ubedi ubefu me fu se na nyankatie me fu se me nyankatie ni nti me de ntrowa be fran we konto mire no wo so request nkati konto ntrowa konto ni ya bo ntrowa konto ti ade edidi wa anya oda no emfa ndi nyankopɔ wate no no ye nyina ye supreme ye nyina ye creator ye mfa no ti no se many are called by few are chosen wa free bebe ka kebi no hidai sani man kitinkiti wen to ka babu na John chapter 8 verse 26 John 8 yes to say me wa o se me wo mu nsem yes say o wa ya won sem bebre ameka de bu ata me fo say wo me fu say wo o se wo ya won sem kitinkiti bebre obeka de bu atan ade otimi se so fo betimi o se me fu say bim pebre shortcut na dos no bompa yo se me mo be din kutoko hia je kotum je nom je chewasum je srawanim shortcut jama wi say ye wa komini yo ya mo ye se de wo pe mu dia mo hunu nsu so papa ha papa
no ukodi a uhunu wa baye ni eye bi pass wa de boni bedi ukrama na titim nwu yo obi odi bonu e be twa asese uhunu power bam nye bibia na bom pa egusu a rade ogitu mu nye bibia na bom pa egusu ogitu mu ati ase tie biye wa ha ye hye bibia so ye di but bibi wa ye nhira so ni minim se mekawe so otimase ye hye bibia so di ye hye banku so di ye hye mu so di ye hye konkonte so di but un hye toilet so untimi hye toilet so ni timi hye toilet so nya dai ani mesam fan chame asofo ni bi na ma we na ye hye bibia so di but untimi hye de bi so ni yesu di mu mi hye poison so anom untimi hye so etimi sem bebre de waka no mo yem fan nyo yem fan to etu ka bible no obe ma woni kase wa de onu ni doba ni nam so di ni mo jayo no untimi nkasa wo di ade foforo bi abesi anan 43 verse 13 Isaiah chapter 43 last quotation no verse number 13 osidan meni nyankopon efi na rekọ se wonni mo efi na rekọ ka kira wo meni no onu twedi ampoye wa na se meni nyankopon na se onu twedi ampoye we maye ma ade a woni hwan a wo be daniani okodaniani sama de me fo se okodaniani woni hwan abedaniani okodaniani ti me catch your plane communion no eye passover no an to aso and samo ya ese ye di passover rules na eden eye adwuma that is the reason why ntia ye ni boni nya de enkodi this I ko bia beti di side ope ko bia beti ma eni de oni fie adi ti ye di nyakopon fie anase ba bia Christopher de gidefo abomu ahia so mayo ade no titie ni ye na mo yemfa nye nyankopon aka nya adwuma na me fo se na do so dodo oba de nhira yen na sie yie minim se do on tia se da ye bukro oba de be chechira wo amen amen me number is 0242327172 0242327172 0242327172 egu screen ase two person sponsor yen person boy yen a oba de nhira amen kitu bia nsa yo betimi dia mayen no obetimi asa frɛ 02072 11337 02072113337 untimi bia sia obetimi afrɛ me nye di atwetwe nkobo nye ne menya betimi acheche mu ha oba de nhira ebre no aye be da ona eso masiri nyina ase amen me do mase o ye wadirim o nhira mo onto nanim mamo omani nsimu yiye na ba bibia mo fa bi fire no o ma ho nsada bibia mo di mo sa bewura mo botom no problem bia mo face bi matimi aso in the name of Messiah oba de nhira mo na nsi ye nyina yiye adom no ngosra no emro bibia la otie me so na ye nyina mfi adom nkwa dum pastor Mensa yo apostle da say e won enje kire mo odin odofo sabri say asem na to akoma so na opese woni eto na mo urade mu a eye seni odin any baby awo ekọ WhatsApp number we 0244183399 0244183399 odin any baby a wo na emfa wonka membership group no ho obo ade nyankopon yawe onhyira mu nyina koso anso na call YouTube na subscribe Apostle Okun Agyeman ne channel no Facebook Apostle Okun Agyeman Instagram Apostle Okun Agyeman Twitter Apostles House obo ade yawe onhyira mu nyina amen pastor chebo pai mai ni na emfa dwedi ni kwa bi afa ya won pai Nyankopon ya banka sia wodi ne Elohim yawe asedanka wodin amen and so na motumi so am yede wo sam pa ba we aye nka wodin amen ya sra so papa mfidie bia Nyankopon wasam abawura papa mo ye nhira amen ya sra so okra bia oni ahode obetidi de so bua no ntimi ni wasam no so ye ja wa ko ansa papa woden sam pa ba ne hwe wuraden sa de ode ama na ode abra wo ma ya so so ahode bia wa hwe obatampa hyena na mu kan ho na se papa ye sa be hia hada foforo a wasama ne nkyerɛkyerɛ boro so ade abra wo ma era wase utumi ebotumi nyina so nti agirifo nyankase amen amen edamasi oba de nkyerɛ nyina ebese ahiem mamu nyina bye bye shalom